اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سجنوں بلیوں متروں کی حال چال امید خیریت اور سو تندرست ہو خوش باش ہو اپنے خوبصورت انداز میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہو میں تھوڑا دوست محمد علی خضر تسی ویکھدے پے اپنا چینل پنجابی ویسے بعد کافی دنوں تو بعد ایک نویں براڈ لے کے میں تھوڑی خدمت چ حاضر ہاں اللہ تبارک کے نام تو آغاز کر جو قبضہ قدرت تھوڑی میری جان ہے جڑا پتھر چ پے کیڑے نوں رزق دیندا ہے پھر کدی بھی کسی نے بھوکا نہیں سون دیندا 70 ماواں جتنا پیار کردا ہے ہمیشہ انسان دا بھلا چاہتا ہے ہمیشہ انسان دے نال آندا ہے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا اس کا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا اور ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا 100 گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا تسی ویکھدے پیو اپنا چینل پنجابی ویسے کافی دنوں تو بعد ایک میں براڈ لے کے تھوڑی خدمت وچ حاضر ہاں رمضان المبارک کا بابرکت مہینے اور یقیناً تسی رمضان المبارک دیاں اس عادت والیاں گھڑیاں تو لطف اندوز ہو رہے ہوگے فیض یاب ہو رہے ہوگے اللہ کریم تھانوں تھوڑے پورے خاندان اپنی حفاظت وچ رکھے دن 2 گنا تے رات 4 گنا ترقی عطا فرمائے سب تو پہلے سارے نال جناب سعودی عربیہ دی سرزمین تو تشریف فرما ہوئے نے بھائی محمد ندیم ارشد صاحب جنہاں دا تعلق سعودی عربیہ دی سرزمین دے نال بڑے اچھے انسان نے اور کافی دنوں تو سارا رابطہ نہیں ہو سکیا میں سوچیا کہ پنجابی وسیم تسی براڈ تے لائیو بیٹھ کے دوستاں دے نال کوئی دعا سلام کوئی گپ شپ ضرور کرنی چاہیے تھوڑا بے پناہ شکریہ تسی جناب ساڈی براڈ تے آئے بھائی ندیم ارشد صاحب اللہ پاک تانوں تے تھوڑے پورے خاندان نوں اپنی حفاظت وچ رکھے اور تسی سدا سلامت رہو ہمیشہ ہستے وستے دستے رہو تھوڑا بے پناہ شکریہ جناب محترم الحمدللہ پنجابی وسیب یوٹیوب چینل جڑا ہے انہوں دوبارہ میں ایکٹیو کر رہا ہوں تاکہ اس تے واچ ٹائم جڑا ہے وہ پورا ہو سکے جتنے کہ آپ براڈ تشریف فرماؤ میں سارے نے شکر گزار ہاں تسی ساڈی براڈ تے بہت چنگا لگا براڈ نوں لائک کر دینا اور کافی دنوں تو بعد براڈ آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہ ہوئے لیکن روزانہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ روزانہ پاکستانی ٹائم کے مطابق یہ براڈ اسی رات نو انشاءاللہ تعالی اس ٹائم میں لے کے تھوڑی خدمت حاضر ہوندا رہاں جناب حاجی شہزاد گل صاحب ابو ظبی نے ساڈے نال تھوڑا بھی اپنا شکریہ ہاؤ آر یو اگر تسی کوشش کرنی کہ تسی اردو دے وچ کامنٹ اگر تسی لکھ سکدے ہو تے جناب بڑا چنگا لگے گا اور مینوں پڑھنے وچ آسانی بھی ہوئے گی سارے کو کافی ساری شاعری بھی ہے کافی ساری گلاں نے رسماں دیاں رواجاں دیاں ڈٹھیاں ڈٹھے خواباں دیاں پیار دیاں پریتاں دیاں کچھ ہڈ بیتیاں کچھ جگ بیتیاں کچھ تیریاں گلاں تے کچھ میریاں گلاں اور گل آخی تو مینوں منہ کڈ تے پھر ویکھ میں تیرا کی اشر کر دی یہ گل ساڈے کول کوئی بھی نہیں ہے اچھا مینوں آواز کے بارے ضرور آگاہ کرنا کہ آواز کس طریقے دی آ رہی ہے اگر آواز ٹھیک آ رہی ہے تو پھر آپ گفتگو دا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جتنے کہ آپ براڈ تے 27 لوگ نے ساڈے نال جناب سارے دوست جڑے نے تسی براڈ لائک کر دو اس کے علاوہ ایک اپنا چینل خیال ٹی وی دے نام تو انہوں جا کے تسی ضرور وزٹ کر لینا ساڈا بے پناہ شکریہ جناب اللہ پاک تھانوں تے تھوڑے پورے خاندان نوں اپنی حفاظت وچ رکھے تے دن 2 گنا تے رات 4 گنا ترقی عطا فرمائے ایک حمدیہ کلام ہے اس تو آپ آج براڈ دا آغاز کر رہے ہیں جناب حاجی شہزاد گل صاحب تھوڑا بھی اپنا شکریہ جتنے کہ آپ براڈ لائک کر رہے ہو تھوڑا بھی اپنا شکریہ میں تھوڑا شکر گزار ہوں اس کے علاوہ ایک اپنا چینل خیال ٹی وی کے نام تو جی انفارمیٹنگ ویڈیو دی جا کے ضرور وزٹ کرو اور وزٹ کرنے کے بعد جناب اس تو انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ اچھا لبے گا جناب میری آواز کس طریقے سے آواز کے بارے ضرور آگاہ کر دینا سارے دوستوں گزارش براڈ لائک بھی کر لینا انشاءاللہ تعالی پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 9 بجے یہ براڈ میں تھوڑی خدمت لے کے حاضر ہوندا رہاں گا تے اردو دے وچ لکھن کی کوشش کرنی تاکہ سارے کامنٹ جڑے شامل کیتے جا سکن خیال ٹی وی یوٹیوب چینل جا کے ضرور دے اچھا جناب میں ایک ابتدا چ بھی مسلمانوں واسطے دعا کردے چلو سارے نے آمین ضرور لکھنا ہے کہ اللہ کریم پاکستان دے مسلمانوں اور بیرون ممالک دے مسلمانوں خاص کر ایران دے مسلمانوں اور جتنے جتنے مسلمان کسی بھی ظلم تے بربریت دے شکار نے اللہ کریم انہوں اپنی حفاظت رکھے اسی دعا ہی کر سکنے ہیں سارے کو اتنے کوئی سورس نہیں سارے کو کوئی اتنی طاقت نہیں ہے اتنی طاقت نہیں کہ اسی پاکستان چ رہ سکیے اور اتنی طاقت نہیں کہ اسی پاکستان تو باہر جا سکیے بلکہ بس دعا کرتے پہ کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں اپنی حفاظت رکھے اور خوش باش جی شاید تھوڑے کو وافر ہو جاتی نے میری گل یاد رکھ لینا اور بڑے تاریخی جملے نے جڑے میں تمہیں دین لگا جی شاید انسان کو وافر ہو جاتی وہ قدر و قیمت گھٹ جاتی اس واسطے جناب کسی نے تسی زیادہ اگر وقت دیکھ بیٹھ گئے ہو تو پھر وہ جڑے نخرے نے جڑے وہ معاملات نے وہ بھی تسی پھر محفوظ رہن کی ضرور کوشش کرنی
کیونکہ تسی بے وقت اور بے کی آخدے نے جناب ہو چک جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے، قیمت نہیں رہے گی، پھر تھوڑے کو تھوڑی قیمت نہیں رہے گی۔ اچھا جناب دو چار شعر پیش کر دیں جناب عباس بھٹی صاحب سارے نال تشریف فرما ہوئے نے۔ عباس بھٹی صاحب میں تھوڑا شکر گزار ہاں، عمان دی سرزمین تو نے سارے نال عباس بھٹی صاحب آخر السلام علیکم جناب منسٹر مینو منسٹر کا خطاب دے رہے بھائی عباس صاحب تھوڑا بھی اپنا شکریہ ہے، میں تھوڑا شکر گزار ہوں، تسی براڈ پہ آئے بہت چنگا لگا، مان بتایا، اللہ پاک تھانوں سلامت رکھے اور دن دو گنا رات چار گنا ترقی عطا فرماوے۔ اردو وچ تسی لکھ رہے انگلش وچ لکھ رہے اردو وچ لکھن دی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ جناب میں تھوڑے کامنٹ وہ شامل کر سکاں۔ جی ندیم صاحب سارا تھوڑا بھی اپنا شکریہ ماشاءاللہ۔ اچھا جناب بڑا سوچیا بڑا ویکھیا کربلا دا معاملات تھوڑے سامنے نے، کربلا دے وچ مولوی حضرات جڑے نے ممبراں تے بیٹھ کے بڑے واز کردے، بڑے خطبے دیندے تے بڑے جناب خطاب کردے حضرت امام حسین دے بارے، لیکن ہن جدوں مسلماناں تے کڑا وقت آیا ہے نا تے جناب یہ کہہ کے مسلماناں نے اکھاں پھیر لیاں کہ وہ تو شیعہ ہے، دوسرے پاس کھڑے ہو جاؤ، دوسرے پاس سنی جے کفار نال جنگ ہے، کم از کم اتنا تو ضرور بندے نے سوچنا چاہیے نا کہ سارے مسلمان نے وہ کٹ رہے ہیں جناب، انہوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ عباس بھٹی صاحب تھوڑا بھی اپنا شکریہ، اللہ پاک تھانوں سلامت رکھے، تسی اپنے جڑا ہے قیمتی رائے دا اظہار ضرور کرنا۔ لگ جب میں چلینا کیمرہ دروازہ بند کیتے دروازہ بند کر کے جناب اردو دے وچ پتہ نہیں کیوں کامنٹ نہیں شو ہو پا رہے تے اردو دے وچ تسی کامنٹ کرن دی ضرور کوشش کرنا۔ کدے کابل کدے کشمیر تے بغداد روندا ہے، فلسطینی قبیلہ خان ماں برباد روندا ہے، کوئی روے لہو انسانیت دا ہو گیا چٹا، کوئی چاہت بھراواں دی نو کر کے یاد روندا ہے، اور کسے ظالم اجاڑے نے وفا دے سارے مدرسے، کوئی شاگرد روندا ہے کوئی استاد روندا ہے، کوئی شاگرد روندا ہے کوئی استاد روندا ہے، دکھی طالب کہے مسلم دے اتے کر کرم مولا، بیچارہ لے کے اٹھاں تے کنے فریاد روندا ہے، کدے کابل کدے کشمیر تے بغداد روندا ہے، فلسطینی قبیلہ خان ماں برباد روندا ہے۔ اللہ کریم تھوڑی تے میری جان دی حفاظت کرے، اور جتنے مسلمان ماہ رمضان دے اندر جڑے جنگاں لگی ہیں تھانوں پتہ ہی ہے، تسی سوشل میڈیا دے نال اگر تسی ہو مطلب منسلک ہو تو تھانوں پتہ ہے کہ کہڑی جگہ تے جنگ لگی ہوئی، مسلمان کس طریقے دے نال پیش رہے نے جناب، انہاں واسطے خصوصی دعاواں کردے چلو۔ برکیف اس کے علاوہ اپنا چینل خیال ٹی وی کے نام تو ضرور وزٹ کر لینا، جڑے لوگ اس تے نویں آ رہے ہو اس چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کیونکہ 7 سال ہو گئے عرصہ 7 سال سوشل میڈیا دے نال میرا بھی واسطہ ہے، اور سوشل میڈیا تے زیادہ تر جڑیاں شیواں دکھائیاں جاندیاں نے وہ جناب زیادہ تر جڑی تھانوں اتنے لیٹر نظر آ رہے ہیں فیک لوگ نظر آ رہے ہوندے نے، سوشل میڈیا تے کچھ ہور دکھایا جا رہا ہوندا لیکن انہاں دی جڑی ریئلٹی ہوندی ہے، جڑی اصلیت ہوندی ہے وہ کچھ ہور ہوندی، اور جڑا کچھ دکھایا جا رہا ہوندا ہے وہ بڑھا چڑھا کے دکھایا جا رہا ہوندا۔ ساڈے جڑی اج کل دی نوجوان تے ینگ جنریشن ہے وہ اس تو ویکھ کے انہوں نے امپریس ہوندے نے تے جناب بعد دے وچ اوویں دا بنن دی یا تو کوشش کردے تے یا انہاں بندیاں نوں ملن دی کوشش کر رہے ہوندے، حالانکہ سوشل میڈیا دی جڑی رنگینیاں نے نا اس نوجوان نسل دے وچ بڑیاں ساریاں غلط فہمیاں پیدا کیتیاں نے، بذات خود پلیٹ فارم غلط نہیں ہے لیکن جڑے اتنے دے کام کر رہے ہیں انہاں دے وچ غلط یا صحیح ہو سکدا ہے جناب۔ جتھے پینڈا مک جاندا ہے چلدا پہیا رک جاندا ہے، سوچاں فکراں اگے بندہ کئیاں واری جھک جاندا ہے، اور دکھاں دا گڑمس جے ہووے اکھ دا پانی سک جاندا ہے، پیار پریت دی نازک ڈوری ہرس دا ٹوکا ٹک جاندا ہے، پیار پریت دی نازک ڈوری ہرس دا ٹوکا ٹک جاندا ہے، گھٹ کوئی نہیں کردا ایتھے ڈھو جندا بھی ڈھک جاندا ہے، گھٹ کوئی نہیں کردا ایتھے ڈھو جندا بھی ڈھک جاندا ہے، بازی طالب ہار جاندا ہے، چالا جی تھوک جاندا ہے۔ پیارے دوستو اللہ کریم تھوڑی جان دی تھوڑے مال دی تھوڑے معاملات دے اللہ پاک خیر فرماوے۔ عباس بھٹی صاحب ساڈے لے انہوں نے کامنٹ تے بھیجا ہے لیکن اردو کامنٹ نہیں آ پا رہے،
یہ کی ریزن ہو سکتی ہے میں ویسے براڈ تو بعد دس سکنا وا میں بعد دس سکنا کہ کی ریزن ہو سکتا ہے جی اگر تسی یوٹیوب پہ سرچ کر لو بھی یہ کیوں نہیں آ پا رہے کامنٹ کیوں نہیں آ پا رہے اردو دے وچ ہو سکتا کہ کوئی حل نکل آئے پریتم کمبوج انڈیا تو نے سارے نال پریتم کمبوج اور اسی ویلکم آخنے جی آن خوش آمدید آخنے تسی ساری براڈ تے ساڈا مان ودایا اللہ کریم تھانوں تے تھوڑے خاندان نو اپنی حفاظت رکھے پریتم کمبوج یو آر لینگ محمد علی بھائی جی میرا حال حوال میرا خیال پوچھ رہے ہیں پریتم جی میں بالکل خیریت نال اور کسی بھی خیریت نال ہو گیا کافی دنوں تو بعد ساڑھے نال ملاقات ہو رہی ہے کچھ مصروفیات کی وجہ ویلے مصروف زیادہ تر لوگ ویلے مصروف میں بھی ویلا ویلے مصروف جناب مصروفیت کی وجہ تو میں تھوڑے نال نا نام جناب تھوڑے نال گل بات نہ ہو سکے دے واسطے میں معذرت رکھاں خیال ٹی وی یوٹیوب چینل واسطے بڑا فکر مند اور تھوڑے دعوت ایک تسی ضرور ہو گڈ برو جی پریتم کمبوج بہت شکریہ تھوڑا تسی ساری براڈ تے ساڈا مان ودایا خیال ٹی وی نے ضرور تسی وزٹ فرمانا اس تے شاعری بھی میرے کو ہے شاعری ہے جناب کافی ساری بھائی محمد عباس بٹی صاحب تھوڑا بہت شکریہ اللہ کریم تھانوں سلامت رکھے اور تسی ہمیشہ ہستے وستے اسی طریقے سے جس طرح جناب سوشل میڈیا تے میں بھی ہاں باقی لوگ بھی نے جہاں اتنے آ کے جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یا رنگینیاں بھی کہندے نے تے وہ اتنا زیادہ وائرل ہو جاتے ہیں جب انہوں کی ریئلٹی چاہیے نا ویکھی جا کے حقیقت جی لائف اسی طریقے گزار رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ اس طریقے نہیں ہاں میں نام نہیں لینا چاہ رہا سارے کول بھی ایک اس طریقے کا معاملہ ہویا وے ٹرکاں والا سمجھ کے جناب اس تے کوئی بندہ وسیا سی تے وہ پھر ٹوکرے والا نکلیا کس طریقے کا ہو گیا جناب یہ دنیا رنگ برنگی ہے پر ساڈے نالوں چنگی ہے کوئی ہان دہانی لبدا ہے کوئی لبدا سچا سنگی ہے نہ چھنک کتے تلواراں دی بس تبلا تے سرنگی ہے نہ چھنک دکھے تلواراں دی بس تبلا تے سرنگی ہے کوئی خالد نہ ایوبی ہے ہر پاسے انگ فرنگی ہے کوئی خالد نہ ایوبی ہے ہر پاسے انگ فرنگی ہے اج دل دے سنجے ویڑے وچ تصویر جناب دی ٹنگی ہے بھائی محمد عباس بھٹی صاحب آخدے پے نے یس برو دی کامنٹ از این اردو دے وچ کامنٹ کس طریقے آ سکتے ہیں یہ تسی نا یوٹیوب تے سرچ کر لو خود بھی اور اتوں کوئی میتھڈ ویکھ کے تسی اپنی سیٹنگ تسی درست کرو تے کامنٹ جڑے نے وہ اردو دے وچ آ سکتے ہیں ہو سکتا تھوڑی سیٹنگ دا کوئی مسئلہ بن گیا ہوئے تے اردو دے وچ کامنٹ تے ویسے آنے چاہیے نے میں بھی اتوں ویکھنا اردو وچ کامنٹ کیوں نہیں آ پا رہے میں بھی ویکھنا جی ہاں ہوں کامنٹ کرنے کی کوشش کرو ہو سکتا اردو ہو جائے کوئی کوشش کرو نا کامنٹ ہاں جی اردو آ گیا جی ندیم جی بہت شکریہ تھوڑا جناب ندیم ارشد صاحب میں تھوڑا شکر گزار ہاں تسی ساڈی براڈ کاسٹ ساڈا مان ودائیندے ہو اور بڑا اچھا لگتا ہے مسئلہ آپ کی طرف ہے ہم تو اردو میں ہی کامنٹ لکھ رہے ہیں بالکل جی تھوڑا کامنٹ اردو ہو گیا باس بٹی صاحب بہت شکریہ تھوڑا چلو تھوڑی سمجھ آنی شروع ہو گئی بھائی محمد عباس بٹی صاحب عمان دے نال جنہاں دا تعلق ہے بڑے اچھے انسان نے اج کافی دنوں تو بعد جناب میں براڈ تے آیا دوبارہ تھوڑے نال ملاقات ہوئی کہ اللہ پاک تھانوں ہمیشہ سلامت سناؤ تھوڑی طرف کس طریقے کوئی جنگی معاملات دے بارے تسی بھی ضرور دسنا کہ تھوڑے پاسے معاملات کیویں دے چل رہے ہیں اور مسلمانوں واسطے ہن خالی دعاواں دی نہیں ضرورت ہن عمل دے میدان وچ بھی آمن دی ضرورت ہے لیکن ساڈے ایک ستم ظریفی ہے کہ اونچا ساہ بھی لینا جناب مشکل ہے اسی اونچا ساہ نہیں لے سکتے ظالم دی سرداری ایتھے حاکم وچ خماری ایتھے دیس میرے نو کھا گئی لوکو غربت دی بیماری ایتھے دیس میرے نو کھا گئی لوکو غربت دی بیماری ایتھے اور نکیاں وڈیاں وی دال آیا الٹے رہ وپاری ایتھے لہجے مٹھے شہداں ورگے دل دے وچ مکاری ایتھے قوم مسیحا لبدی پھردی لبن پھر مداری ایتھے قوم مسیحا لبدی پھردی جناب بھائی محمد عباس بٹی صاحب آخر پہ نے جی بھائی محمد علی جنگ کا ماحول دیکھ کے تو آج تو کربلا کی یاد آ گئی ہائے 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 ادو سوچتے ایسے کہ 18,000 عالم چپ کیویں خاموش کیویں ہو گئے ایڈا وڈا سانحہ ہویا اہل بیت دے نال اور اہل بیت دا گھرانہ او گھرانہ ہے کہ جنوں اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں شہیداں دے کول انہاں دی جان تے مال لے
انہوں نے بدلے میں انہوں نے جنت عطا کر دی تھی. اہل بیت وہ گھرانہ ہے, محمد رسول اللہ کا گھرانہ ہے. تے ادو پھر وہ 72 ہی کیوں بچے, باقی لوگ کتنے گئے, 18,000 علماء کتنے چلے گئے جی. کہ وہ اج سانو پتہ لگ رہا ہے کہ انج ہی ہویا ہونا جس طریقے خامنائی دے نال, جس طریقے ایران دے نال ہو رہا ہے, اور باقی جڑے مسلم ممالک نے وہ جناب بالکل خاموشی دی چادر تان کے وہ جناب ستے ان کے جو نگھی چادر تان کے سو گئے, نگھی چادر تان کے سو گئے, مالک چور سیان کے سو گئے, لٹن والیاں رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے سو گئے. لٹن والیاں رج کے لٹیا, جاگن سارے کو مسجد اقصی نہیں بچائی گئی. کی اسی امید رکھیے بارکیف حاجی جناب شہزاد صاحب آخر ہیں آپ کی کامنٹ کی لینگویج کو کوئی مسئلہ تھا جس وجہ سے ہمارے اردو کے کامنٹ آپ کے پاس انگلش میں جا رہے تھے. بالکل تھوڑے اردو دے وچ کامنٹ آ رہے ہیں. حاجی صاحب تھوڑا بہت شکریہ, تسی ساڈی براڈ تے آ کے تسی ساڈا مان ودایا. اللہ پاک تھانوں تے ہمیشہ سلامت رکھے اور تسی ہستے بستے اسی طریقے دے نال جس طرح وہ کدی کو غم دسا ہے. اچھا کربلا دی یاد آخدے پے نے آ گئی جناب, جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھدے ہو, 18,000 جو عالم آہے اگے حسین تو مردے ہو, جے کچھ کردے ملازہ سید دا خیمے تمبو کیوں سڑدے ہو, جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کردے ہو. یہ پانی ایک بار بند نہیں ہویا, پانی 2 دفعہ بند ہویا. جنگ صفین وچ بھی پانی بند کر دیتا گیا. میں اگر اس تے گفتگو کراں نا ہو سکتا ہے کہ اتنے فتوے آ جاون جناب میری بلاڈ تے کہ دسن دے قابل نہ ہون, لیکن جڑی سچائی ہے سچائی بالکل بھی کدی لک نہیں سکتی. جس طریقے کے سچائی سچ نو آخدے نے, سچ نو آنچ کوئی نہیں, سچ نو کھوے سٹ دو پھر انہیں لتر پونا. سارے سامنے ماحول بنیا ہوا ہے, اسی جناب فرقہ واریت دی بینڈ چڑھ گئے, اساں اصلیت نو بھول گئے اور اسی اپنے فرقیاں نو لے کے بیٹھ گئے. خدارا فرقیاں چ باہر نکلو, قوم نو یکجا ہون دی ضرورت ہے. قوم یکجا ہوئے گی تو انشاءاللہ تعالی تسی ویکھ لینا کہ امہ مسلمہ اسی اس پیارے نبی دی امت ہیں جدی امت دی شکل تکر نہیں بدلی. جی جی آخری زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی امت ہو کے اتنے ڈرپوک اسی کیوں ہیں. اے جناب ساڈی نا اہلی نام دی مسلمانی ہے. ایک بھائی سارے سامنے جناب کس رہا ہے, شہید ہو رہا ہے, دعا دا ساتھ نہیں دے رہے. کی خیال ہے جڑے جنگاں تو باہر لوگ نے, جڑے جنگاں میں حصہ نہیں جنہاں نے لیا, جنہاں حق دا ساتھ نہیں دیتا, انہوں نے موت نہیں آئے گی. بھی موت تو انہوں نے بھی آئے گی نا. اینی تو نہیں ہو سکتا کہ وہ مرن گے نہیں, وہ بھی مرن گے. ہاں جی ڈرے نے جیڑے مرن گے, وہ ڈرے نے جیڑے ہیں. ظالم دی سرداری ایتھے, حاکم وچ خماری ایتھے, دیس میرے نو کھا گئی لوکو غربت دی بیماری ایتھے, اور نکیاں وڈیاں بھی دال آیا الٹے رہ بپاری ایتھے. لہجے مٹھے شہداں ورگے دل دے وچ مکاری ایتھے, قوم مسیحا لبدی پھردی لبن پھر مداری ایتھے. جی بھائی آپ کو ایک کامنٹ کیا تھا بھائی محمد عباس بھٹی صاحب, ہوں تسی کھلے دل نہ کامنٹ کرو, تسی جڑا بھی کامنٹ کرو گے. بھائی محمد عباس دا تعلق عمان دی سرزمین دے نال, بڑے اچھے انسان نے, پڑھے لکھے تے سلجھے بندے نے, اور میں جناب اس تے پراؤڈ محسوس کردا کہ براؤڈ تے جڑے چند لوگ آوندے نے الحمدللہ ہر بندہ جڑا نا پڑھیا لکھیا تے سلجھے اور گل نو سمجھن دی کوشش کردا ہے. کہ مینوں بڑی جناب سعادت والی گل ہے میرے واسطے. حاجی صاحب تھوڑا بھی اتنا شکریہ, اللہ کریم تھانوں سلامت رکھے. اور جتنے کے بعد براؤڈ تے تشریف فرماؤ, ندیم ارشد صاحب اور باقی جتنے کے بعد براؤڈ تشریف فرماؤ. ہو سکتا ہے براؤڈ تے لوگ گھاٹا آون, اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کسی نے کوئی پتہ نہیں کہ میں براؤڈ تے آواں گا یا نہیں آواں گا, اور جے کسی نے پتہ بھی ہے تو انہوں نے یہ نہیں پتہ کہ میں کہڑے چینل تے آواں گا, خیال ٹی وی تے آواں گا. میں کوشش کر رہا کہ میں اس تے نا روزانہ دی بیس تے ویلاگ اپلوڈ کراں. میں کوشش کر رہا جناب. ساجد حسین آخدے پے السلام علیکم. ساجد حسین صاحب تھوڑا بہت شکریہ, تسی ساڈی براؤڈ تے آئے ہو. اللہ کریم تھانوں تے تھوڑے پورے خاندان اپنی حفاظت میں رکھے, دن 2 گنا تے رات 4 گنا ترقی عطا فرماوے. سجاد ایک سجاد ساجد ایک سجاد اسی طریقے جناب میرے سامنے آیا, اگر میں نام غلطی کر جاواں تو میں درستی طور تے خیر نہیں کر سکدا. اگر غیر درستی طور تے میں تھوڑا نام صحیح طریقے نال نہیں لے سکدا اس واسطے میں معذرت خواہ. بہرحال میرے جس طریقے سمجھ آ رہی میں شامل کر لیا. تسی جناب براؤڈ لائک کر دینا تھوڑا بے. سوچاں دے وچ لنگے رات سپاں وانگر ڈنگے رات, اور مکے نہ ہنجواں دا مین سولی اتے ٹنگے رات, اوندیاں کالیاں زلفاں دا
ਵੇਖ ਖੰਡੇਰਾ ਸੰਗੇ ਰਾਤ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਗਸ਼ਤ, ਇੰਜ ਦੇ ਹਾਕਿਮ ਮੰਗੇ ਰਾਤ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਗਸ਼ਤ, ਇੰਜ ਦੇ ਹਾਕਿਮ ਮੰਗੇ ਰਾਤ, ਰੱਬਾ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਰੰਗੇ ਰਾਤ। ਰੱਬਾ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਫ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖੂਬ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਪਵੇਗਾ। शायद इस तरीके ही होया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन जी अमेरिका की ताबेदारी की गई है ना, उन्होंने शायद काफिर ने कमज़ोरी समझ लिया। अल्लाह करीम साढ़े मुसलमानों को हिदायत अता फरमावे। आमीन। तो लिखो रमज़ान मुबारक दा बाबरकत महीना है और यकीनन तुसी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां सादत वाली घड़ियों तो मुस्तफीज़ हो रहे हो। और रमज़ान मुबारक चल रहा है। बंदे की जी जिंदगी है ना, ये अगर रमज़ान की तरह गुजरे ना तो जी मौत होंगी वो ईद की तरह ही आती है। और इस दुनिया के उत्ते जी जगह असीं रह रहे हैं तो कई लोग आए, खान सिकंदर आए, सुलकुरनैन वर्गे आए तो हो के चले गए, चले असीं भी जाना, लेकिन वो बंदे हमेशा दिलों में जिंदा रहिंदे ने जिहड़े अपने मिशन वास्ते जनाब कायम रहे, जिहड़े लोगों की बहबूद वास्ते, फलाह वास्ते। एक होर गल करां, बड़ी सियाणी गल है, इंसान की कदरों कीमत फरिश्तियां नाल भी ज्यादा है, लेकिन इन्हें खुद अपनी घटाई हुई है। मोहम्मद अब्बास आखते मोहम्मद अली भाई, जंगें भी ईमान से, जज्बे से और दिल से लड़ी जाती हैं, हथियारों से नहीं। बिल्कुल जी ठीक आखते हो। ईरानी कौम एक बहादुर है जिसने दुश्मन का दिल खोल के सामना किया। वेरी गुड भाई मोहम्मद अब्बास साहब, मैं थोड़ा शुक्रगुजार हाँ। असीं पता की कर सकते हैं, साढ़े कोल इतने जराए नहीं ने भी असीं उस जंग का हिस्सा बन सकी। असीं इस जंग का हिस्सा ही है। अगर असीं हक दे पासे खड़े होकर गल भी कर ली ना, क्योंकि इतना कुछ कर सकते हैं। बच्चे चपेड़ मारी है ना, तो मुंह चों बोलने वास्ते गाल भी ना निकले है जी, तो फिर मुर्दा ही हो सकता है। जिंदा बच्चा भी गाल कट के चला जाए, क्योंकि उसकी पावर ही इतनी होंगी। अल्लाह करीम इन जंगों मुसलमानों के हक करे। अल्लाह करे तो मुसलमान अपनी हिफाजत रहें, सारी जिंदगी गैर मजहब की गुलामी करते रहे जी। शहादत दी मौत देवी, शहादत दी मौत देवी, असीं शहीद हो भाई। तुसा जंग जाना नहीं है, शहीद तुसा खेत मिट्टी होना। इस वास्ते जनाब आ गई है, वक्त आया हुआ है, होर नहीं कर सकते तो उन्होंने वास्ते दिल खोल के दुआवां जरूर करते रहो। अल्लाह करीम फलस्तीन के मुसलमानों की खैर फरमावे, गजा के मुसलमानों की खैर फरमावे। अल्लाह करीम ईरान के मुसलमान, ईरान के ना तफरके नाल ना वेखो, बड़े सारे तफरके फैलाए गए हैं। ठीक है जी, शिया हाफिज़े कुरान कोई नहीं है जी, की है जी, शिया जिहड़ा है भी मतलब एदा इमेज गलत मौलवियों ने साढ़े ट्रांसफर की है कि वो बयान ही नहीं की जा सकती जी। काफिर का फतवा दे दिता, अज कुफार भी अख पा के हो कर रहा। बाकी जितने कि मुसलमान सच्चे तो पक्के हाँ, वो जनाब अपनी निग्गी चादर तान के सुथे पे हर मुस्लिम। बरकैफ एक दो शेर में समाप्त करो जनाब। भाई मोहम्मद सकलैन साहब सियालकोट की सरजमीन सदन तशरीफ फरमा हुए ने, जी आई वेलकम, खुश आमदीद आखने आखते पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत शुक्रिया, साडी ब्रॉडकास्ट बहुत चंगा लगा। अल्लाह करीम तुहानू ते तुहाडे पूरे खानदान की हिफाजत च रखे। अल्लाह पाक तुहानू इस रमजान दियां ढेर सारियां बरकतां नाल नवाजे और अल्लाह पाक तुहाडी जिंदगी दे विच भी हो जी हज़ारां रमजान आमद। प्यारे दोस्तों, मैं दो चार शेर पेश करना चाह रहा हूँ कि होठां ते मुस्कार सी गिरवी रखी गई, जिंदगी पब्बा भार से गिरवी रखी गई, और क्यों ना हरदी फौज अपने दुश्मन तू, जरनल दी तलवार से गिरवी रखी गई। क्यों ना हरदी फौज अपने दुश्मन तू, जरनल दी तलवार से गिरवी रखी गई। जनाब अल्लाह करीम तुहानू ते मैनू अपनी हिफाजत च रखे, साडी ईमान की हिफाजत करे, साडी जान की हिफाजत करे। बाकी जिहड़े ने मामलात है, जंगी माहौल के मामलात तुसीं सुन देख रहे हो, मेरे को इतनी शायद लंबी मालूमात ना ही होवे। मोहम्मद अली भाई, बहुत दिनों बाद आप
میں نے آپ کو لائیو پر دیکھا ہے، کہاں تھے؟ بھائی سکلین صاحب میں اتنے ہی سی، میں کدے بھی نہیں گیا سی، لیکن کچھ نہ ہر انسان دے کچھ نہ کچھ معاملات ضرور نے، بھلے کوئی بھی ہے، ہر بندے دے معاملات ضرور نے، لیکن اتنے جناب دو تین غلط فہمی میں دور کردا چلا۔ کچھ لوگ قاتل نو بہادر سمجھ لیندے نے، جی جی، تے گڈی والے نو امیر سمجھ لیندے نے، جی، حالانکہ یہ سارے شام نو روٹی کھا کے سمجھتے ہیں۔ کچھ سارے اس طریقے کے معاملات نے روزی روٹی دے نال بھی جڑے ہوئے۔ خیال ٹی وی تے میں پورا فوکس کیتا سی کہ خیال ٹی وی تے اسی وائرل ہو جائیے، او دے وجہ تو میں اے جناب بند کر کے بیٹھ گیا پنجابی دسیب، لیکن یہ واچ ٹائم گھٹنا شروع ہو گیا، واچ ٹائم میں کافی سارا گھٹوا لیا۔ ہوں دوبارہ میں کوشش کی کہ میں دوبارہ لائیو آ کے دوستوں کے نال گپ شپ بھی کرا، اور ہنکر سنگھ سردار جی ویلکم ہوگا تھوڑا، انڈیا کی سرزمین تو سارے نال نے۔ انکر سنگھ اسی طریقے کا نام ہے، سانو اسی ویلکم آخنے، سانو اسی جناب ساری تسی بروڈ تے آئے، سانو اسی خوش آمدید آخنے، ویلکم آخنے، جی اینو آخنے، تسی ساری بروڈ تے سارا مان بتایا، ودیا کام ہو گیا۔ اللہ آپ کی مشکلات مشکلات کوئی بھی نہیں ہے جی، مشکلات دماغی طور پہ، دماغی طور پہ کیسے ایسے مضمون نو میں لگا ہویا جہاں حل کر دیا جناب، پھر اسی اس معاملے نو الجھا کے بہ جانے، تو پھر وہ مڈو حل کرنا شروع کر دینے، اور 7-8 مہینے اسی اسے کام میں گزار چھڈے۔ برکت تھوڑی تعاون دے نال تھوڑے تعاون دے نال تے تھوڑے جناب پیار محبت دے نال انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ لوٹ کے آ گیا، انشاءاللہ تعالی ہن جاری ساری رہے گا۔ دکھ بتیرے جان نو لبے، پاٹے لیڑے پان نو لبے، شکر بھی ڈاواں ڈول ہوئے جی، سکی جس لے کھان نو لبے، اور قسمیں دنیا جنت ہوئے، کھانی جے کوئی ہان نو لبے، اور اندروں جنہ مار مکایا، ایسے دکھڑ جان نو لبے، انج رضا بھی کملا ہویا بھلیا جی میں نشان نو لبے، انج رضا بھی کملا ہویا بھلیا جی میں نشان نو لبے۔ بے حد شکریہ جناب تھوڑا سکلین بھائی، جناب حاجی شہزاد صاحب، ندیم ارشد صاحب، آج بہت سونے لگ رہے ہو، کیا میں نے آپ کو دیر بعد دیکھا جناب، سونی تھوڑی اکھاں نے، تھوڑی نظراں سونیاں نے، محبت کی نظر ہو تو زنگی بھی ماہ جبیں ٹھہرے، اور عداوت کی نظر ہو تو نہ یوسف بھی اسی ٹھہرے۔ تسی محبت نہ شاید ویکھ رہے ہو، اس واسطے میں تھانوں سونا لگ گیا، تھوڑی دے وچ اکھ دا کمال ہے، نہ کہ کوئی میرا کمال ہے، اور سونا چٹے رنگ دا نام سونا نہیں ہوندا، اعمال خوبصورت ہونے چاہیے۔ آج بہت اچھا جناب اسلم بھائی، میں شکر گزار ہوں، تسی بڑی تعریف فرما رہے ہو، اللہ پاک تانوں ہمیشہ سلامت رکھے، اور دن 2 گنا تے رات 4 گنا ترقی عطا فرمائے، اور تسی صدا دے واسطے جس طرح تسی جناب میں نے سونا آکھیا دا مطلب ہے تھوڑی نظراں کمال خوبصورت نے، تسی میں پوری محبت نال ویکھ رہے ہو۔ جدوں کسی نے محبت نال ویکھیا جاندا ہے نا، وہ سونا لگدا ہے، لیکن ایک محبت دا ایک تقاضا ہے، جڑا تھوڑے نال محبت کردا تو کوئی کبھی پوچھیا کرو کہ کیوں محبت کردا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ تسی سونے بڑے ہو اس واسطے محبت کردا، یہ مطلب ہے کہ جدوں خوبصورتی گئی تو محبت بھی ختم ہو گئی۔ اگر وہ تھانوں کہہ دے کہ تھوڑے کو مال دولت بہت ہے اس واسطے محبت کردا، مال گیا تو پھر پیار بھی گیا۔ اگر وہ کہہ دے کہ تھوڑا نام بڑا ہے، نام گیا، انج نہیں، محبت دا کوئی ایک جذبہ ہے، پاک جذبہ ہے، ماں نال، بہن نال، بھائی نال، رشتہ دار نال، قبیل، حتیٰ کہ جانوراں نال بھی ہو جاندی۔ اللہ کرے تے دے وچ کوئی کھوٹ نہ ہوے، محبت ورگے جذبے جناب کوئی بھی نہیں نے دنیا دے وچ، کسے پاسے بھی نہیں نے، پاویں تھوڑی تھاں ہوے، ربا اپنی چھاں ہوے، راہ چ کنڈے ہٹ جاویں تے او میرے نہ ہوے، اور دل بس ایو منگدا ہے اپنا پنڈ گراں ہوے، لب جاندی ہر ایک شے جے کر او دی ہاں ہوے، کسے مدانے ہردا نہیں جس تے راضی ماں ہوے، کسے مدانے ہردا نہیں جس تے راضی۔ میں ڈنڈی وجدی ویکھی ہے جناب، کافی سارے لوگ، میں میرا سارا دن پبلک ڈیلنگ ہوندی، کافی لوگوں تو میں واقف ہاں، کافی لوگ میرے سامنے آئے نے، وہ منہ دیتے تھوڑی خوشامد بھی کر رہے سن، تھوڑے واسطے بڑے اچھے جذبے لے کے آئے ہو سن، لیکن مطلب دلاں دے وچ کھوٹ چل رہا سی، کیویں پتہ چلے کہ دل دا کیویں ہے، دل دا ماڑا ہے، دل دا چنگا ہے، یا ساڈے نال مخلص ہے کہ نہیں ہے۔
ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ रखे। अली रज़ा हुसैन और बाकी जितने कि साढ़े परिवार के लोग ने अल्लाह करीम उन्होंने अपनी हिफाजत च रखे। रमज़ान मुबारक दे सदके ये जी दुआवां होंदियां ने जिहड़ा मंजूर कबूल होंदियां ने ये अल्लाह पाक अपने को महफूज कर लैंदा। जिहदे हक विच दुआ की जा रही होंदी अगर उन्होंने फौरी तौर पर असर ना भी आए तो अल्लाह पाक इन्होंने अपने को महफूज कर लैंदा। क़यामत वाले रोज़ उहदे हक विच जनाब बेहतर साबित हो जाती। अच्छा गलबात कर रहे वैसे कि एक माई होवे बंदा होवे बुढ़ा होवे बच्चा होवे नौजवान हो उन्हें शहर भेजो ना कोई सौदा लवन वास्ते उन्हें कच्चा भांडा भी खरीदना होवे ना उन्हें टन टन करके खड़कावेगा। उन्हें खड़कावेगा जनाब बड़ी सारी उन्हें जिहड़ी भी कोई शै लैनी होवे उन्हें बड़ा खड़कावे वजावेगा। लेकिन जो बंदे का सवाल आ जाता है ना किसी के नाल दोस्ती का सवाल आ जाए उन्हें खड़काया वजाया नहीं जाता। उन्हें सिर्फ रंगीनी वेखी जाती। हो सकता है कि रंग उतरिया ते विच कुछ होर ही ना निकल आवे। इस वास्ते जो भी किसी नाल मामलात करो हुण दुनिया का इस तरीके का निज़ाम चल रहा है जो भी किसी के नाल थोड़े मामलात होंगे ने उन्होंने सब तो पहले वजह खड़का लेना। ऐसा ना होवे कि सोने की झलक विखा के तुम बाद पित्तल पल्ले पा के आ जाओ कीमत सोने की भरनी पै जाए। इस वास्ते जनाब खड़का वजा लिया करो चंगी गल है। किन्ने औखे यार कमाने दो डंग दे रोटी दे दाने मेहनत दे विच अजमत यारों कहिंदे ने लोग सियाणे और गुरबत ऐसी अत मचाई रोंदे रोंदे सौन ने आने। एडे सौखे नहीं होंदे एडे सौखे नहीं होंदे झूठे संगी यार मनाने जाति अंदर पा नहीं सकदा बेद दिलां दे अल्लाह जाने। जाति अंदर पा नहीं सकदा बेद दिलां दे अल्लाह ही जाने। कोई किसी ने जनाब अंदरों नहीं वेख सकदा। वो वेखना तो यह होंदा है कि साडे वास्ते कितना जनाब मुखलिस है कितना कसी साडे वास्ते ये जनाब एफर्ट कर रहा है कितना साडे वास्ते काम कर रहे। बहरहाल सकलैन भाई तुसी सुनाओ थोड़ी तबीयत से है और बताएं आपका रमज़ान कैसा जी। बिल्कुल जी जी जिंदगी रमज़ान की तरह गुजरे तो ईद की तरह फिर मौत हमदी होंदी। रमज़ान की तरह पूरी जिंदगी गुजारनी चाहिए। खाली पेट नू एक बुजुर्ग आ ना रोटी खा रहा रमज़ान मुबारक का महीना क्या आप मेरी टिकटॉक आई डी भी देखना जी थोड़ी टिकटॉक आई डी बिल्कुल जी वेख लेना होना तो तुहानू मेरे लाइक नहीं पहुँचते लाइक नहीं पहुँचते होने ने अगे ना अगे अपने वक्तां च कोई बजुर्ग मरदा तो मुड़ आखदे बजुर्ग है काम करदा इतना उनका नाम आ इस तरीके से हुण जदों हुण जी दुनिया चल रही कोई मरेगा ना आखणगे कि इतने फॉलोवर हाँ हाँ जी मुझे इतनी आइडियां हाँ यानी कि इस तरीके नाल भी हो सकता कि याद किया जाए जान वाले ते जनाब मैं थोड़ी आईडी जरूर वेखना हुन्ना टिकटॉक तुहानू मैं वेखदा हुन्ना क्यों नहीं वेखांगे। अल्लाह करीम थानू हमेशा सलामत रखे दिन दो गुना रात चार गुना रखे। ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल उत्ते काफ़ी सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं ने दोस्तों गुजारिश है कि जरूर विजिट कर लेना करें लोग ने साढ़े नाल ब्रॉड से बाकी जेह्ड़े चले गए किसी ने नहीं आखना ब्रॉड से आ जाओ जिद दिल करे आ जाए जिद दिल करे ना आए असीं इत्थे मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला रोजाना पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। अज मैं जरा देर भी इस वास्ते होगी कि मैनू ना वो लभदे लैट वाला सिस्टम लभदे देर होगी मैं बाहर ही बैठा हूँ बिल्कुल बाहर सामने गली है जी नजर आ रही मोटरसाइकिल का नजर आ रहा है एक गुजरगा है मैं बाहर ही बैठा मैं चल दोस्ताना को गपशप करिए कोई प्यार मोहब्बत की गल्लां करिए कोई रस्मां रवाजां ने दिखे ख्वाबां आवाज़ ठीक आ रही। अब्बास भट्टी साहब मेरा ख्याल तुम चले गए हो या कि इत्थे ही हो जरूर कमेंट करके बताना। शौकत भट्टी साहब जी दसो उन्होंने की हाल चाल ने साढ़े नाल कुछ लोग पहले आउंदे होंदे जिन्हें मोहतरमा सुकरा बतूल साहब अरब की सरजमीन तो भी तशरीफ लैके आई हैं अल्लाह करे वो भी ठीक ठाक होने अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। भाई मोहम्मद सफियान साहब अल्लाह करीम थानू सलामत रखे मेरे को तो थोड़े वास्ते दुआ आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है जी। हाजी शहजाद साहब थोड़ा देखना शुक्रिया आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। अल्लाह पाक थानू दिन दो गुना रात चार गुना तरक्की अता फरमावे और तुसी सदा बसते बसते रहो। बिल्कुल जनाब जो लोग इतने सानू ख्याल पंजाबी विषय पर वेखना गुजारिश करांगे ख्याल टीवी में एक बार जरूर विजिट करना। क्या मैं आपकी टिकटॉक आईडी भी देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ और आपके भी लाइक आते होंगे बिल्कुल जनाब मैं करना। शौकत भट्टी साहब ओमान की सरजमीन तशरीफ फरमा ने जी एन वेलकम खुश आमदीद आखिर अस्सलाम वालेकुम मोहतरमुल मकाम ब्रॉड के सदर मोहम्मद भाई सलामत रहो। ये बात बड़ी भाई शौकत भट्टी साहब जी एन वेलकम खुश आमदीद आखने थानू तो साडी ब्रॉड से आए सानू जनाब चेता नहीं बुलाया और आवन दे शुरू मैं तुहानू वेख रहा ख्याल टीवी तुम यार वीडियो वेख भी रहे हो और थले कॉमेंट भी कर रहे हो बड़ा चंगा लगता है जो तुम कॉमेंट भेजते हो और मैं फिर कॉमेंट में लाइक कर रहे हो ना
ਤੇ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲौट ਕੇ ਆ ਗਿਆ इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा तो मैं इस पे अपनी वर्किंग जारी करा और ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਾਬ, ਜੰਗਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੰਗ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ महफूज रखे और हक का साथ देवन की तौफीक फरमाए। की दसा मैं सजना तेनू हाल हवाला करदा, मंगना पै गया चानन सानू वेच के दीवा करदा। आवाज ठीक आ रही, बेहद शुक्रिया जनाब सुखैन भाई। की दसा मैं सजना तेनू हाल हवाला करदा, मंगना पै गया सानू वेच के दीवा करदा। मंगना पै गया चानन सानू वेच के दीवा करदा। फर्क भी की है बंद रवे या खुला बूआ करदा। अपने आप लुटा बैठे हैं वस्त पंजाबी है, लिफाजों पर गौर करिया। पंजाबी नापैद होती जा रही साढ़े अजकल जी यंग जनरेशन पंजाबी के कुछ अल्फाज पता ही नहीं कि पंजाबी की सी, पंजाबी के अल्फाज किहड़े ने। हालांकि पंजाबी एक लश्करी वड्डी जुबान है और पंजाबी तो वाकिफ होना बेहद जरूरी है। पंजाबी इस वास्ते मुश्किल होगी कि निसाब च घट दी गई और निसाब पंजाबी नहीं है। इस वास्ते बच्चों उर्दू ना सिखाओ, बच्चों पंजाबी को सिखाने की कोशिश करो। उर्दू खुद ब खुद आ जाएगी क्योंकि उर्दू का निसाब है, पंजाबी का कोई नहीं। आखिर पर आज तो भाईजान माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। शौकत भट्टी साहब साड़ी नजरां नूं सल्यूट पेश करते हैं। बड़ी नजरां खूबसूरत ने, इस वास्ते असीं शायद तुहानूं प्यारे भी लग रहे हैं। जनाब मैं थोड़ा शुक्रगुजार हाँ। अल्लाह करीम तुहानूं वाह 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 जनाब। शौकत भट्टी साहब तुहाडा भी इतना शुक्रिया। ओमान ਦੀ 에ਅਰ ਬੇਸਿਸ महफूज है या कि उत्थे अमेरिका के कुछ अड्डे है ने, ये तुसीं ज़्यादा बेहतर जानते हो क्योंकि मैं ओमान नहीं वेख्या। तुहाडे कोल सुनिया सुनाइयां गल्लां करदे हुंदे। ओमान के बारे में पता नहीं। आखदे ने कि कोई अरब ममालिक दे विच एयर बेसिस ते ईरान का हमला होया या इत्थे कतर च होया या ओमान च होया या इस तरीके। लेकिन तुसीं इस थोड़ा जिहा गुफ्तगू करो ताकि साडे कोल भी अपडेट ताज़ा तरीन पहुंच जाए। जरूर इस तुसीं गलबात करो। अल्लाह करीम सानू हमेशा सलामत रखे। दो चार शेर ने वो भी तुसीं जनाब जरूर सुन लेना। अल्लाह पाक सानू जंगा घरों घर जंग लगी हुई है। जनाब नदीम अर्शद साहब थोड़ा भी अपना शुक्रिया। अल्लाह पाक सानू भी हमेशा सलामत रखे और तुसीं हमेशा हंसते वसते दिसते रहो ते थानू कभी कोई गम दसाया ना आवे और तुसीं सलामत रहो। मेरे मेरे परदेसी ने जितने भी मेरे परदेसी प्रदेशों में जाके अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा रहे हैं, अल्लाह करीम करे तो उन्होंने कभी कोई सिर दी दर्द भी ना हो। जी जी सिर दी दर्द। अच्छा जनाब एक गल दी मैनूं समझ नहीं मैं अज करना चाह रहा, तुसीं देख लेना किसी ते एहसान करके वेखो। जिहदे ते तुसीं एहसान करोगे ना फिर उहदे शर तो भी महफूज रहना। फिर इतनी तुहाडे अंदर कंपैसिटी होवे कि बंदा तुहानूं ना जनाब बुरा भला भी आखे तो तुसीं उहदे समझण दी बर्दाश्त तुहाडे विच होवे। अजकल इस तरीके हो रहा। भला करो फिर देखो थोड़े ना होंदा कि अल्लाह ताला मुसलमानों को पता नसीब करे और मुसलमानों का बोलबाला मुसलमानों घर सुटिया पे नहीं इस तरीके होना। मुसलमानों और एक पेज पे आ जाना चाहिए सी हर मुल्क जितने 57 मुल्क ने मुसलमानों के। लेकिन नहीं असी जनाब बलैलर वेखे मुर्गे बलैलर वो जो छुरी फेर रहे होंगे वो फिर एक तो बाद दूए की वारी आती, एक तो बाद दूए की वारी आती। एक जिबा करके टोकरे सट देंगे फिर दूए फड़ लेंगे। असी वो एक फड़े होया ना जो उस जिबा हो जाना तो फिर दूसरे की वारी आ जानी। जी इंज नहीं होना चाहिए। गल मेरी जे गलत होवे ते गल एक बोर ना समझी। भुखा चा लवे रोटी ओनू चोर ना समझी। कीड़ियां रल के आवन ते सप दा जोर नहीं चलदा। जरदारा गरीबां नू कदे कमजोर न समझी। भाईजान ओमान के हालात ठीक है। शौकत भट्टी साहब आखते ओमान के हालात ठीक ने। अल्लाह पाक भाई थानू ठीक ही रखे। साढ़े परदेसी वीर जिथे जिथे भी ने अल्लाह करीम उन्होंने मुल्कों की खैर फरमावे। साढ़े मुसलमान जिथे जिथे भी आबाद ने अल्लाह पाक मुसलमानों की खैर अता फरमावे।
بھائی جی عمان دے حالات ٹھیک شوکت بٹی صاحب آخر پہ شوکت بٹی صاحب اللہ پاک تمہیں اپنی حفاظت چ رکھے بالکل جی ٹھیک گل تھی کرتے پے میں نا قیمتی گلاں بھی وچکار جانا ہونا تے انہاں قیمتی تے غور کر لیا اور جڑیاں میریاں گلاں ٹھیک نہیں سن لگن بے شک چھڑ دیتی ہیں جی کوئی پرواہ نہیں بھائی جان زیادہ بحرین قطر کویت میں حالات خراب ہیں اچھا کویت قطر بحرین اے شوکت بٹی صاحب جی اپن مصدقہ خبر دے رہے ہیں باقی فیک دے اوتے تام پرستی اوتے زیادہ کان نہ دھرو جو سوشل میڈیا ہے نا یہ 100% جناب سچا نہیں ہے یہ نا کچھ لوگ سکیمر کوئی ضروری نہیں کہ وہ سکیمر وغیرہ تم دا مار رہا کچھ لوگ ہوندے کچھ اور نے دکھا کچھ اور رہے ہوندے نے وہ جڑے سارے بچے نے توجہ کر کے اویں دا بنن دی کوشش کرتے ہیں یا اویں یا انہوں نے ملن دی جستجو چاہتے ہیں اسی طریقے پھر سکیم ہوندے نے اس واسطے جناب بچوں کو سمجھاؤ کہ جڑا سوشل میڈیا تے دکھایا جاتا ہے نا یہ ساری ریالٹی نہیں ہوندی یہ ساری جڑی گل ہے یہ ساری جناب اوریجنل نہیں بھی ہو سکتی یہ کچھ گلاں فیک بھی ہوندیاں نے یہ کان نہیں دھرنا چاہیے اللہ کریم حفاظت رکھے تھوڑے بچوں کو ہدایت دے میرے بچوں کو ہدایت دے اور کبھی کو غم نہ آوے بھائی جان عمان میں بھی ایک دو میزائل پھینکے تھے بعد میں بند ہو گئے اچھا جی آخر پہ شوکت بٹی بھی عمان دے وچ بھی ایک دو میزائل گرے نے بعد دے وچ جناب بند ہو گئے کیونکہ جڑا ایران ہے نا ان کا ٹارگٹ کوئی مسلم ممالک نہیں انہوں کا ٹارگٹ شاید امریکہ دی ایئر بیس ہو سکتی جی جی یہ ہو سکتی انہوں کا ٹارگٹ مسلمان نہیں میرا خیال تو اب نہیں باویں کہن تے باویں تو بے چینی لکھ میرے بارے جو لکھنا ہی چھیتی لکھ اور چھڑ دے لکھنا ورتے ہوئے کسے نو اپنے ولو کوئی تحریر انوکھی لکھ صبر دا کہنا ہے نہ بھنڈ حیاتی نو دل کہندا ہے ساری درد کہانی لکھ اور وہم گمان دی ماری ہوئی وسطی وچ میرے کھاتے صدق یقین دی مستی لکھ اور کوڑ کہانی لکھنے دا کی فائدہ ہے جیڑی سطر بھی لکھی جاوے سچی لکھ ہیرے موتی سونا چاندی کچھ بھی ہے ہر شے نالوں مہنگی دیش دی مٹی لکھ ہر شے نالوں مہنگی دیش دی مٹی لکھ اور طالب جگ بیتی ہے کافی لکھی گئی ویل ملے تے ہن اپنی ہڈ بیتی لکھ ہر گھر دی جناب ایک کہانی ہے ہر شخص دی ایک علیحدہ کہانی ہے ایک الگ کہانی ہے میری گل یاد رکھنا پیارے دوستو یہاں تک کسی بھی ذمہ داری نہ چکو جب ذمہ داری چک لو نا تو پھر انہوں نبھاؤ زبان دے وچ او الفاظ ادا کرو جڑا کام تسی کرنا ہوئے کبھی زبان چو زبان دے وچ او الفاظ ادا نہ کرو جڑا کام تسی کر نہ سکدے ہو میں بھی مسقط عمان میں کام کر کے آیا ہوں بھائی محمد سکلین صاحب آخر پہنے بھائی میں بھی عمان دے وچ مسقط دے وچ کام کر کے آیا پھر تسی آئے کیوں جناب اتنے کام کرتے رہندے تے جناب روزی روٹی اپنی کماون گئے سی لوگ تو باہر واسطے جناب کافی جدوجہد کر رہے ہیں تھانوں پتہ ہونا تھوڑے معاملات ہونے شوکت بھٹی صاحب آخر پہنے بھائی جان ایران والے جو ہے نا امریکہ کا جو ایئر بیس ہے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بھائی جان ایران والے جو ہیں نا امریکہ کے جو ایئر بیس ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر نہیں بالکل میں یہ گل کر رہا کہ اگر امریکہ دے اڈے ہے نے انہوں نے اتنے ہی کرنا ہے اسٹرائک کرنا ہے باقی ملک نال تو انہوں نے کوئی دشمنی نہیں نا سوشل میڈیا زیادہ تر باتیں فیک ہوتی ہیں محمد سکلین صاحب ساری گلاں فیک نہیں ہوندیاں کچھ ویڈیو بھی فیک ہوندیاں نے کسی دی گڈی دے کول کھڑے ہو کے تصویر کھینچن نالوں گڈی اس دی ہو نہیں جاندی میں تے ویکھے نے ایسے لوگ جڑے لوگ بظاہر کا جناب او کھ بھی نہیں نے لیکن انہوں نے نا رنگینیاں اس طریقے وکھا دیتی نے کہ جڑے سادہ لوگ نے نا وہ انہوں دے فین بن گئے نے اور فین بننے کے بعد انہوں نے ہر شے اپنی والن واسطے تیار نے حالانکہ روپیہ پیسہ عزت سب کچھ اور اگر انہوں نے بیک گراؤنڈ جھانکیا جائے نا تو جناب وہ انہوں نے پلے کھ بھی نہیں انہوں نے کیتا کچھ بھی نہیں سوشل میڈیا تے آ کے کوئی بھی نظریہ پیش نہیں کیتا لوگوں کی فلاح واسطے کوئی بھی کام نہیں کیتا آ کے صرف اور صرف اتنے پروموٹ کیتا جناب فاشی نو
ਕੁਰਿਆਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੀਰੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਫਨਕਾਰ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਹੈ ਖਰਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਗੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਵਾਸਤੇ 100% ਮੁਤਫਿਕ ਹੂੰ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਤਾਂ 100 ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਐਡੀ ਕਮਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਠੁੱਡਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਟਣਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਹਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी जी। मच्छी अगर मच्छी पत्थर मोहम्मद अली भाई ईरान के लीडर सुप्रीम खमनाई एक चीज साबित करके गए हैं कि ये सर यजीद के सामने काट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। बिल्कुल जनाब इसी तरीके गल सिर जो ना हक की खातिर कटते हुए बुलंद होंगे ने, झुकते हुए बुलंद नहीं होंगे। इस वास्ते खमनाई जड़ा है एक बहादुर लीडर और उन्हें अच्छा किरदार अदा किया है। अल्लाह करे तो मुसलमानों दे विच पाकिस्तानी मुसलमानों दे विच गैरत ईमानी जागे और साडे लीडर को इस तरीके का काम सर अंजाम देना ताकि रंग दुनिया तक उन्होंने नाम भी साडे पाकिस्तान का नाम भी उन लीडर की वजह तो जनाब बुलंद रहे। हो सकता है, मुमकिन है। कमेंट बॉक्स अपनी राय का इजहार जरूर देना अगर ये मुमकिन है तो। बाकी गलबात ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। मोहम्मद अली भाई खामनाई का साहबजादा बेटा जी जी शौकत भट्टी ने बंद कर दिता। बिल्कुल जी तुसी सही फरमा रहे हो। ईरान भी जिंदाबाद, ईरान की आवाम भी जिंदाबाद। मैं सल्यूट पेश करदा जनाब पूरे ईरान नूं और अल्लाह कोई सवाब बनावे इस ईरान का, किसी भी इसका इस माल का हिस्सा होंगे। काश यहूदियों के बारे ना जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिता है कि यहूदों ने सारा थोड़े दोस्त नहीं हो सकते, किहड़ियां दोस्तियां पाल के बैठे हो। नबी की जो हदीस का मुनकर है, इनकार करके बैठा है, वो किहड़ी जगह ते खलोता है जनाब। तुसीं खूब अच्छी तरीके जानते हो कि नबी की हदीस नहीं है कि यहूदो नसारा थोड़े दोस्त नहीं हो सकते। हाँ जी, असं उन्होंने बगल बच्चे बन के बैठे हैं जनाब। आखिर बन शौकत भट्टी भाईजान अमेरिका वहाँ की हुकूमत चीफ चेंज करने के चक्कर में, लेकिन वो हो नहीं सकती। वहाँ बहादुर लोग हैं, गद्दार नहीं। वेरी गुड। बहादुर लोगों दी ही तरीका लिखियां जांदियां ने। एक मैं गल शामिल करदा च ना महमूद गजनवी दिन में मैं गल हो रही है, स्पैशल गल मैं किसी ने सुनाई है, लेकिन मैं एक रैंडमली थानू स्पैशल गल सुनाना चाह रहा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ से जो हमला किया ना तो शिकस्त हो गई जी। जो वापस लौट के आया होना थानू की लगता है कि वो जेडे रियाया हाँ उन्होंने गल नहीं की होनी कि साडा बादशाह तो शिकस्त खुरदा है, शिकस्त खा गया। फिर उन्हें दूसरा हमला किया, फिर शिकस्त हो गई, दिल बर्दाश्त नहीं होया जी। फिर जो शिकस्त हो गई फिर वापस आया होना है तो की उन्होंने लोगों ने मां ने भी आख्या होना कि गजनवी लोगों को क्यों औरतों क्यों बेवा बना रहे हैं, बच्चियों क्यों यतीम कर रहे हैं, तेरे को जंगा कि कोई लड़ियां जा रही हैं, तू क्यों इस जंग वाले मामले में घुस गया। मैं हैरान हाँ तो तीसरी दफा फौजी किवें तैयार किए ने तीसरा हमला करने वास्ते। वो फौजी किवें तैयार हो, तीसरा हमला भी होया, शिकस्त हो गई। हत्या कि 16वां हमला भी शिकस्त हो गई। बाप ने भी आख्या होना पुत्र मेरे खून में क्यों लीका लाई जाना, मां ने भी आख्या होना मेरे दुध की तासीर में क्यों, बीवी ने भी आख्या होना भी तेन सिर्फ औरतां बेवा करन दा शौक है, जंगा तेरे को लड़ियां नहीं जांदियां। बच्चे आख्या होना भी हरण तो बगैर काम ही कोई नहीं। फिर एक ना पानी के जबूचे उत्ते बैठ गया, की वेखदा चूंटी है जिहड़ी कि चढ़दी तीले उत्ते फिर फिसल के 17वीं बारी कामयाब हो गए। उन्हें 17वीं दफा फौज किवें तैयार की होनी जंग वास्ते, हमला किया फिर जित गया। अज भी तुहानूं सोमनाथ का कोई मंदिर नहीं नजर आएगा।
ਇਤਨੀ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਮ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਫਤਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਹੀ ਲਏਗਾ। ਸ਼ੁएब अहमद साहब आए ने साढ़े गुजरांवाले की सरजमीन, तो शुएब अहमद साहब थोड़ा बेतना शुक्रिया। आखिर बने अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? शुएब अहमद साहब मैं बिल्कुल खैरियत नाल, थोड़ी खैरियत खुदावंद ताला को नेक मतलूब है कि अल्लाह करीम थानू थोड़े पूरे खानदान अपनी हिफाजत से रखे, दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की ता फरमावे, और तुसी सदा हंसते वसते दिसते रहो। जनाब शिकस्त खुर्दा लोग जिहड़े ने ना, वो सारी जिंदगी वास्ते एक ताना बन जाते हैं। अगर महमूद गजनवी वो जंग ना जित पाता, अज भी बच्चे की मिसाल इस तरीके नाल ना देंदे, उन्हें हीरो बना के साबित ना करते। ये बहादुर कौमां ने ना शिकस्त खांदियां ने, लेकिन वो अपने मिशन तो हटदियां उठदियां कोई नहीं। खमनाई तेरी अजमत नूं सलाम सलाम असीं पेश करते हैं उस मर्दे मुजाहिद नूं, जिन्हें जनाब अपनी हक की खातर डट गया, कट गया, लेकिन डट गया, झुकया नहीं, सिर कट गया। मोहम्मद अली भाई, ट्रंप की कोशिश थी कि मैं ईरान के ऊपर अपना काज़बाना कब्जा जमाऊं, लेकिन इमरान की जो अवाम है वो बहादुर है, उसने इसका जो है ना मनसूबा नाकाम कर। ईरान की जी बिल्कुल जो उन्होंने मनसूबा नाकाम किया, बिल्कुल इसी तरीके। मोहम्मद अली भाई जान और सुनाएं, सब खैरियत? बिल्कुल जी खैरियत। शुएब अहमद साहब थोड़ा बेहतना शुक्रिया, तो सारी ब्रॉड पे आके मान बताया, अल्लाह सलामत रखे। और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी, बिल्कुल जी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। मैं तेन गल दसा, मुसलमान होवे, ईमान होवे, ठीक है, ते उन्होंने डर खौफ कोई नहीं जी आउंदा, उन्हें खौफ नहीं। ईमान होवे, जान होवे, उन्हें खौफ नहीं है। अगर बेईमान है तो उन्हें काफरा तो बदतर है, उन्हें की जंगा लड़नी है। वालेकुम सलाम, दिस चैनल ऑफ यू आर न्यू सबसक्राइबर भी, बिल्कुल जी अगर तुम साडी ब्रॉड से आउंदे रहे, साढ़े सबसक्राइबर वध गए तो बाद थोड़े भी जाने ने। अभी दिक्कत है जनाब साढ़े नहीं वधे शुएब अहमद साहब, ते थोड़े भी हो सकता वध जाने, साढ़े वध गए। ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल, उसके अलावा चैनल है, उन तुम जरूर विजिट करो, सबसक्राइबर वधनगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जनाब, गलबात करते पे खमनाई के हवाले दे नाल, बहादुर कौमां दी तरीखां लिखियां जांदियां ने, बुज़दिल दी नहीं लिखियां जांदियां। महमूद गजनवी, अज अगर महमूद गजनवी है तो जनाब वो 17वें हमले ने, 17वें हमले ने जनाब जिहड़ा है उस महमूद गजनवी बनाया। अगर 17वां हमला ना कर सकता तो जनाब हो सकता अज महमूद गजनवी ना होंदा, और तारीख उन्होंने अच्छे लफ्ज़ां नाल याद ना करती। हर घर दे विच एक जंग का माहौल बनया है, हर घर में एक जंग लगी हुई है, और ये तो घरों घरी जंग है। कि जंग की गल करते हो, आने वाला वक्त बड़ा पुरफितन दौर आ रहा है, जिहदे शैतानी कुवतां जनाब एक्टिव ने, और वो अपना काम की जा रही हैं। अल्लाह करीब सानू भी पोस्ट के नाखुन लवन तौफीक अता फरमावे। नदीम अर्शद साहब थोड़ा बेहद शुक्रिया, तुम साडी ब्रॉड ते बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम साडा मान भी देंदे हो, ब्रॉड ते आउंदे हो। अल्लाह पाक सानू थोड़े पूरे खानदान में अपनी हिफाजत से रखे। आज काफी दिनों के बाद मैं दोस्तों के नाल, मोहम्मद अली भाई, अभी ये जो मौका था ना, ये बहुत सुनहरी मौका था मुस्लिम कंट्री के लिए। वो ईरान के साथ कंधा मिला के खड़े हो, केड़ा मुस्लिम की गल पे करते हैं, केड़े मुस्लिम की गल पे करते हो जनाब, ना तो मुसलमान ने, अल्लाह के बंदे, कितना सुनहरी मौका। उस आखदे मैं एक गल की कि वो तो शिया ने, शिया ने, तो मैं दूए पास खड़े हो जाओ, दूए पास सुन्नी खलोते हैं। वो भी उल्लू के पट्टे हो, शिया तो शिया सुन्नी वाबी देवबंद, इसे मसले फंसे रहना सारी जिंदगी। हक की कोई नहीं पता। अल्लाह ने तो फरमाया कुरान पाक कि मेरी रस्सी को मजबूती ना पकड़ लो, तफरका ना फैलाओ। किससे भी उड़ जाओगे तो फिरके में, तफरके में तो चले गए, अल्लाह की रस्सी कितने रह गई। इनू जनाब बाला टाक रख के फिरका परस्ती नू, आवन वाला काफिर दा गोला ये नहीं देखना कि मैं लगन वाला जिन्हों मैं लग रहा हिट कर रहा, वो सुन्नी है, शिया है, देवबंद है, वाबी है, वो राफजी है, खारजी, वो कौन है, उस नहीं देखना। उन्हें हिट करना है, उन्हें जान लैनी लैनी। मेरे कॉमेंट भाई, मैं थोड़े कॉमेंट स्क्रैन भाई मैं शामिल कर रहा जनाब, अगर जे थोड़े कॉमेंट मैं क्यों नहीं शामिल करांगा, थोड़े कॉमेंट मेरे को पहुंचे। सऊदी अरब वाले हज और उम्रे की कमाई से शराब नौशी करते हैं जी। बिल्कुल जी, तुम ठीक आखिर हाजी साहब, एडी सच्चियां तेरियां खरियां गल्लां खुल के गल्लां करना। मैं समझना कि जनाब साढ़े को हो सकता 100 से ना हो, पहले
آل سعود تے آل یہود یہ بھرا ہی نے جی جی یہ بھرا ہی نے بھائی فتوا لگ جانا جی میں تم دس آج ہی ذمہ داری تے گل کرنی فتوا لگ جانا ڈر اس ویلے تو شیبہ مصعب آخر پہلے وہ کون سے پتہ نہیں کی آ کے مجھے سمجھ نہیں آئی شعیب احمد کی آخر اگر تسی کر سکتے ہو جناب انہوں تسی مینوں ریڈنگ کر کے دے سکتے ہو تو ضرور کرنا شوکت بڑی صاحب بہت شکریہ محمد علی بھائی آج بہت پتے کی بات ہے جی اگر عمران خان نے بھی امریکہ کو اڈے دے دیے ہوتے تھے پاکستان میں تو آج پاکستان بھی بمباری ہو رہی ہوتی یہ تو خان صاحب کا اسلام جی بالکل جنہوں نے چنگے کام کیتے نے تو سلیوٹ دے حقدار نے جناب انہوں نے سلیوٹ اسی پیش کرنے ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا جناب ہائے بھی صحیح بتا رہے ہیں سعودیہ کے اندر حالات بہت بھائی بھی صحیح بتا رہے ہیں سعودیہ کے اندر حالات بہت خراب ہیں جی سعودی عربیہ دے وچ آخدے پے کہ حالات بڑے خراب ہیں جناب لگ جائے فتوا مولویوں کو فتوے لگانے کے سوا ہے کیا مولویاں نے نا میں حیران اس گلوں ہاں کہ آخدے نے کہ صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ مینوں نال رکھ لے تے خود بکری دی رکھ دے ممبراں اتنے بیٹھ کے نا بکریاں دی بڑے تانے بڑے ترانے جڑے نے نا وہ گائے جا رہے ہوندے نے تے آپ بکری نہیں رکھدے شہادت دی موت مانگ رہے ہوندے نے تے شہید ہون واسطے جنگ دے وچ جاندے نہیں نے 25,000 روپے تے مولوی ویچ گیا ہاں جی چنگا بکرا نہیں لبدا 25,000 دا 7 من دا مولوی ویچ گیا اللہ دے ولیاں دے کولوں نا توقع رکھو اللہ دے ولی جڑے نے ولیاں دے سیرے چ بھی سنگ کوئی نہیں لگے ہوندے پہچان بندے نے کرنی ہوندی اللہ دے ولی ہی دین پھیلایا اور حق دی گل اللہ دا ولی ہی کوئی کر سکدا ہے باقی جناب سانو فرقہ واریت وچ بٹ دتا گیا اس قوم نو سانو فرقہ واریت دی بھین چڑھا دتا گیا ساڈے کو فرصت اپنے وچوں باہر نکلن دی نہیں اسی اپنے چوں باہر نہیں نکل پائے اور اسی جناب کی جنگاں لڑنی ہیں ساڈے کو اپنی گھر دی جنگ ہی نہیں لڑی جا رہی مائی نا ایک دھوئی جاندی ہے ویلنے نال اپنے خامد نو کوٹ کے نے ٹی وی بنایا انہیں بنایا ٹی وی انہوں نے گوانڈیاں نے آخیا انہیں کیوں ٹی وی بنایا اگر مجھے غصہ آیا میں جنے ویلنا سٹیا یہ ٹی وی دے اگے کھڑوتا سے اگوں ہٹ گیا وہ جا ٹی وی چ لگا انہیں بنایا ساڈے کوئی جنگاں نہیں لڑیاں جاندیاں اسی ویلنے چکلے دی جنگ چ نہیں نکل پا رہے کہ اسی جناب جا کے کفار نہ لڑاں گے واہ واہ سوال کر گیا مال نہیں ہو گئی انج نہیں ہونا جناب جنگ لڑن واسطے سینے دے وچ نا ایمان دا ہونا ضروری ہے شوکت بڑی صاحب جی بہت شکریہ شوکت بڑی صاحب تو ساڈی بلاڈ تے آئے بڑا ودیا لگا اللہ کریم تھانوں ہمیشہ سلامت رکھے اور تسی تندرست توانا رکھو 2-4 شعر بھی شامل کرنے چاہیے تاکہ تسی بور بھی نہ ہو جاؤ اور بوریت جڑی ہے چنگی شے نہیں ہے باقی جنگ دے حوالے دے نال اگر ویکھیا جاوے ایران جڑا نا موت یاتی اللہ پاک دے واسطے بیٹھا کوئی بھی نہیں رہا آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک جتنے کی اس دنیا تو چلے گئے نے انہوں نے جنگ نہیں بھی لڑی تو دنیا تو گئے نے سانوں کی لگتا ہے اسی جنگ کا حصہ نہیں بنا گے اسی سدا اتنے اپنے جھنڈے گڑھ کے رکھاں گے انج نہیں ہوندا 2026 چل رہا ہے 2126 تسی تے میں کوئی نہیں ہوواں گے ہاں جی 2126 دے وچ تسی تے میں جڑے سن رہے ہو مینوں یا جڑی دنیا تے اس ٹائم جڑے سروائیو کر رہے ہیں نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں ہوئے گا وہ بھاویں ٹرمپ ہے بھاویں نواز شریف ہے بھاویں شہباز شریف بھاویں عمران خان ہے بھاویں زرداری ہے بھاویں پیوٹن ہے بھاویں نیتن یاہو ہے کوئی بھی حکمران ہے نہیں کوئی ہوئے گا 2126 ہوئے گا کہ پھر ساری قبراں دی ڈھیریاں ہون گی پھر زلزلے آن گے ہواواں گلن گے جھکڑ آن گے بارشاں آن گیا قبراں دی ڈھیریاں مٹ جان گی پھر ساری قبر تے کھڑا ہو کہہ رہا ہوئے گا ویکھی یار تھلے قبر ہی نہ ہوگی جب بیلچا ماریں گے تو تھلو قبر برآمد ہوئے گی اتنی کی ہے ساری زندگی اور اس زندگی میں امر ہونا چاہتے ہو نا
ਅਮਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਵਫਾਏ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰੋਗੇ, इस्लाम ना वफा करोगे तो रंग दुनिया तक रहोगे। आखिर पहले जनाब अब्बास भट्टी, मोहम्मद अली भाई ये तारीख किस चीज़ की गवाह है कि जो भी किसी कंट्री में भी बहादुर लीडर आया है ना, तो उसी को ये अमेरिका ने हाय 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 हाय। अब्बास भट्टी साहब वेरी गुड। सदाम हुसैन, हाँ जी, गैरतमंद लीडर आ, अमेरिका ने उन्हें फटे लाया। हाँ जी, खमनाई गैरतमंद बंदा, गैरतमंदा वास्ते शहादत ने, मैं तुहानू पहले दस चुका जिहड़े गैरतमंद ने उन्हां वास्ते शहादत ने। जी भाई मोहम्मद अली भाई, ये तारीख किस चीज़ की गवाह है कि जो भी किसी कंट्री में भी बहादुर, बिल्कुल जिस चीज़ की गवाह है तारीख, जितने भी लीडर बहादुर आए ने, जिहड़े बहादुर लोग आए ने, बहादुर लीडरां नूं तुसीं एक साइड ते रख दो, जितने भी बहादुर लोग आए ने जिन्हां ने हक की आवाज़ बुलंद की है, हाँ जी, उन्होंने इन्हां लोगों को नहीं सुखाए, वढ़ दिते गए। हत्ता कि जो अंग्रेज पाकिस्तान के राजा मनखा खरड़, जनाब मोखा वैनीवाल, सूजा बदरू, मुराद फतियाना, ये जो हीरो हैं इन्होंने अंग्रेजों ने बजाया इतों जी। अंग्रेज का हाथ पैर कोई नहीं है, ईमान चाहिए। सदाम हुसैन के नाम है, आज भी अमेरिका की टांगे कांप जाती हैं। बिल्कुल जी, अंग्रेजों की इस्लाम के नाम तो अंग्रेजों की टांगा बिल्कुल कंपदियां ने, क्योंकि वो बहादुर लीडर हैं। और ये जो लीडर सदियां बाद बनते होंगे ने, या बहादुरां नूं जेल की सलाखा नसीब ने, तो या बहादुरां नूं फिर दार से लटका दिता जाता है। क्योंकि अगर दरख्त नूं कट्टण वास्ते खाली कुहाड़ा इस्तेमाल हो, दरख्त नहीं कटिया जाएगा जितन तक उनकी बरादरी का बंदा उन्हें सपोर्ट ना करे। यानी कि दरख्त कट्टण दे विच अगर खाली कुहाड़ा इस्तेमाल किया जाए तो नहीं कटिया जाएगा, फिर वो दस्ता है ना, वो भी उस जिन्हें कट रहे ने उनका ही बनया होया है। उस इस्तेमाल जो उस करना है तो दरख्त की जड़ा कट्टियां जानियां ने। इस वास्ते जनाब अपने एक बड़ा गाना तुसां भी सुनिया होना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। बिल्कुल जनाब, अपने जिहड़े ने ना वो गद्दार ना होवन। मरदा नहीं सकते भी मैं तो वैरी तू, मैनू अपने घर दे मारी जाते ने, घर का बेती मारदा हुंदा है। हाँ जी मोहम्मद अली भाई, आप भी इस चीज़ का जवाब देना कि बहादुर लीडरों को क्यों ऐसे शहीद किया जाता है, इनको किन ने बचाना है, किसने बचाना है, किसी की जिम्मेदारी है, ये बताए मोहम्मद अली भाई। कौमा लीडर नाल कौमा बनदियां ने, कौम बनन तो पहले बहादुर लोगों को या फट्टे ला दिता जाता या सलाखा के मगर सट दिता जाता है। अजे कौम को पूरा शऊर नहीं दे चुके होंगे और उन्होंने पहले साइड से ला दिता जाता है, क्योंकि असी वो भेड़ बकरियां हैं कि अगर सानू शऊर आ गया तो साढ़े विच कोई बगावत न करे, असी वो भेड़ बकरियां हैं। इस वास्ते जिले बहादुर लीडर ने, दानश्वर समझदार पढ़े लिखे लीडर ने, या उन्होंने मुकद्दरदार बनी है तो या उन्होंने मुकद्दर जनाब सलाखा बनिया ने। यही वजह है कि कौम जी है वो तिकर अजे तक अद्धा मैसेज पहुंचा होंगे और कौम जी है पूरे तरीके एक्टिव नहीं हो पा रही होंगी, वो दरम्यान होंगी है, बहादरी तो बुजदली के दरम्यान होंगी है। वो पक्के बहादुर भी नहीं बन चुके होंगे और बुजदिल भी नहीं रहते पक्के, तो वो दरम्यान आके लीडर को पकड़ लिया जाता है। फिर अगला जो सबक है वो पढ़ाने वाला कोई नहीं, वो ही पढ़ी जा रहे हैं जो कुछ सानू पढ़ाया गया। आज जो इमरान खान जेल में बैठा हुआ है सिर्फ अमेरिका की वजह से, अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान खान बाहर आए। वेरी गुड, तुम सही आख रहे हो जनाब खमनाई। यार अमेरिका अमेरिका कोई ना सुपर पावर सिर्फ खुदा है, हुक्मरानी सदा मेरे खुदा दी, बादशाही सदा मेरे रब दी। अमेरिका कोई शय नहीं है। अगर मौत आनी ना गोले नाल, सलाउद्दीन अयूबी हर फेरी ये दुआ करके जाता कि या अल्लाह मैनू शहादत की मौत अता करी, लेकिन सलाउद्दीन अयूबी वर्गा बहादुर भी कोई नहीं आ।
صلاح الدین ایوبی نے کافی ساریاں جنگاں لڑیاں نے لیکن شہید نہیں ہویا. بیماری کا نام آ ملیریا، بخار نال اپنی بستر تے جناب وفات پائی انہوں نے. جتھے کسی دی موت، جتھے کسی دی مٹی چک کے اللہ پاک نے آدم بنایا ہے نا، جتھے دی مٹی اتھے نے پہنچ جانا، اتھے دی موت ہونی، اتھے انہیں مدفن ہونا ہے. اس واسطے جناب موت کو اتنا نہ ڈرو اس زندگی تو جڑی آمن والی نسل نو اسی دے کے کچھ نہیں جا سکتے تے جناب اسی دنیا کے چکر ہی لاون آئے ہیں. کھاؤ پیو سو اٹھو تو مر جاؤ، اتنا کافی ہے پھر بندے واسطے جڑے کسی مقصد واسطے دنیا تو حیران ہاں، پیسے دی بھاگ دوڑ وچ ایمان تکر فروخت کر دیندے نے. جدو پھر پیسہ کٹھا ہو جاتا ہے، ایک نکی جی بیماری وہ سارے پیسے کا ستیہ ناش کر دیندی ہے. بعد وچ پیسے لا کے صحت بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ بھی ضان ہو جاتا ہے، وہ جڑی بیماری ہوندی وہ بھی ٹھیک نہیں ہوندی. تے پھر کی ہوندا ہے جناب، وہ آخدے نے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ان کی صحت بحال ہوئی تے نہ ہی اندر پیسہ بچیا. اس واسطے جناب جڑے کنجوس وہ نہیں ہوندا. ایک بندہ نا گنڈیریاں چوپ رہا، فوگ تھلے سٹی جانا، وہ دوسرا آ کو فوگ چوسی جاوے، وہ جڑا گنڈیریاں چوپ رہا مطلب یار کیڈا کنجوس ہے، وہ تو اپنیاں لے لا، تو میرا سٹے ہوا فوگ چوسی جانا. اس کو جواب دیتا ہوگا کہ یار میں کنجوس ہوں تین، تو شاید چھڈی کوئی نہیں جانا، تے کنجوس بھی مینوں آکھی جانا. اس طریقے سے نال نا جناب ہر بندے حاضر جواب، وہ دیکھو جواب اگو پکا جواب وہ کول ہے. ہن کبھی تسی آکھ کے ویکھ لینا. روزی روٹی اللہ پاک دے واسطے ایمان دی خیر مناؤ. ایس گئے گزرے دور دے وچ تھوڑے کو اگر اچھا لیڈر نہیں، اچھا مشیر نہیں ہے تو جناب کوشش کرو کہ تھوڑا اچھا مشیر ہوئے، اچھا لیڈر ہوئے، تانوں جڑا کچھ رموز کچھ تانوں او دس سکے تاکہ تسی آمن والے وقت دے وچ پریشانی کا سامنا تھانوں گھٹ کرنا پوے. اللہ کریم تھوڑی میری جان کی حفاظت فرماوے. براڈ اسی طریقے چلتی رہنی، ہو سکتا ہے کہ براڈ میں چلنا نہیں دیواں رات بھر، اس صبح بند کریے، اس طریقے بھی ہو سکتا. لیکن جتنی دیر میں تھوڑے نال گفتگو کر رہا ہاں، کیونکہ تسی صبح اٹھ کے روزہ بھی رکھنا ہے، مینوں بھی پتہ ہے رمضان المبارک میں بابرکت مہینہ ہے اور سحری افطاری ہو رہی ہے خوب، تسی بھی کرنی ہونی. میں چاہنا کہ جانا چاہے جناب انہوں اجازت ہوئے گی وہ جا سکتا ہے، باقی میں براڈ لمبی لے کے جا رہا ہوں. محمد علی بھائی اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو یاد دعاؤں کہ جب عمران خان نے کہا تھا نا کہ اب سلوٹری ناٹ بالکل، تو اسی دن عمران خان کی حکومت کا آخری دن تھا. ویری گڈ. لیکن ایک گل میں تھانوں دس دیواں، جنہ حق واسطے ایک بلارا بھی بولیا ہے نا، دنیا تو چلے جان گے لیکن تاریخ دے پنیاں تو مٹ نہیں جا سکتے. یہ گل میری چیتے کر لینا. تاریخ انہوں ہمیشہ انہوں دلائندی رہے گی، انہوں یاد دلائندی رہے گی. کہ سیاست کوئی اج دا کھیل نہیں ہے، سیاست شروع تو کھیلی جائے جی اسی اج بھی بینڈ چڑھے ہوئے ہیں. ہاں جی، سیاست اج بھی کوئی یزید نو سچا آکھی جاندا ہے، کوئی الحمدللہ ہے وہ پاک امام سچا، لیکن میں تینوں یزید دے پیروکار ہی دکھا سکنا. ہاں جی، یزید دے پیروکار بھی تینوں دکھا ہی سکنا. اس واسطے جناب اللہ کریم سانو حق تے سچ کی پہچان کرنے کی توفیق دے دے. میں سمجھنا تسی میدان مار لیا. حق تے سچ دے نال کھڑا ہون واسطے نا جگرے دی ضرورت ہے. لیکن اتنے لوگ جہد نال کثیر دنیا نے کثیر لوگ ہوندے انہوں حق سمجھ لیندے نے، جہد نال قلیل ہوندے نے بے شک حق تے ہی ہوے انہوں کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. انج نہیں ہوندا. حق تے سچ تے آیاں دے نال کھڑے ہو جاؤ، یقین جانو ہمیں قلت بھی ہوئی نا، اس طریقے ہور دا نام قائم ہو گیا نا، ہور سپہ سلارا یزید دی فوج دا. جدوں نے دیکھیا نا کہ امام حسین حق تے ہے، اس باطل نو چھڈ کے حق کی طرف انہیں لوٹیا. اج جتھے بھی امام حسین دا نام ہوندا ہور دا نام سر فہرست ہے. ہور میں کیوں ہور دا نام لے جا رہا، تو کیوں ہور نو جاننا ہے؟ وجہ کی؟ انہوں نے وفا کیتی حق والے دے نال. حق والے دے نال وفا نہیں کرو گے تو یقین جانو، میری گل نوٹ کر کے رکھ لینا، حق والے دے نال وفا نہ کیتی اس دنیا تو مٹنا ہی مٹنا ہے. تسی انج سمجھ لو کہ اس دنیا تے آئے ہی نہیں سی، تھوڑا کسے نے نام نہیں لینا، ابتر ہو جاؤ گے.
اولاد بھی ہوئے گی پھر بھی ابتر ہوو گے، بے اولاد وہ آخر ابتر ہو جاؤ گے۔ اس واسطے حق دا ساتھ، ایک دفعہ کی گل ہے، حضرت صدیق اکبر پاک نے بیٹا نا مطلب سامنے بیٹھ کے گل بات کر رہا کہ ابا جی جب جنگ ہوئی ہے نا کہ 2 دفعہ میری تلوار دے تھلے آئے ہو، تو میں آخیا میرا والد ہے، کیونکہ وہ کفار کی طرف لڑ رہا بیٹا، اور صدیق اکبر پاک جڑے نے صدیق اکبر پاک کے حق کی طرف لڑ رہے ہیں، وہ بیٹا آخر ہے ابا جی تم 2 دفعہ میری تلوار دے تھلے آئے ہو، میں آخیا ابا ہے میں معاف کر دیتا۔ صدیق اکبر پاک نے پتہ کی جواب دیتا، انہیں آخیا بیٹا اللہ دی عزت دی قسم اگر اس وقت تو ایک باری بھی میری تلوار دے تھلے آ جاندہ میں تینوں کٹ کے رکھ دینا، کیونکہ میں دلو بجانو محمد رسول اللہ دے نال ہاں جی۔ اس واسطے جناب جی دے نال کھڑے ہونا نا دلو بجانو ہو جاؤ، ڈنڈیاں نہ مارو، تلک صابن کی طرح تلک دے نہ وتو، ہاں جی دلو بجانو کھڑے ہو جاؤ، پھر وہ دو چیز ضرور ملے گی، یا گھاٹا آ جائے گا لیکن گھاٹا آئے گا دنیاوی گھاٹا آئے گا، آخرت والا گھاٹا نہیں آئے گا، یا پھر منافع دنیاوی بھی مل جائے گا تو آخرت میں پھر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن باطل دے نال کھڑے ہو گئے تو دنیاوی فائدہ آ بھی گیا کہ آخرت دا اتنا بڑا نقصان اسی کر بینا جہاں کھاتا پورا نہیں ہوتا۔ بالکل جناب ایسا ہی ہے۔ حاجی صاحب تو میری گل متفق ہو، اللہ کریم تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے، اور تسی صدا ہستے دستے اسی طریقے دے نال جس طرح وہ کبھی کو غم دسایا تھوڑے نزدیک نہ آوے۔ اللہ حق تے سچ دے نال سانو حق تے سچ دا ساتھ دیون دی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ تک پہنچا جناب سناؤ بھائی شوکت بھٹی صاحب، عباس بھٹی صاحب، تسی ٹھیک فرما رہے ہو، بہادر جڑے لوگ نے نا، بہادر قوماں جہاں ویلکم آخری ہیں، مدائن دے علاقے بھی میں اگر تمہیں گل سناواں نا حضرت سلمان فارسی دی، ہاں جی مدائن دے علاقے دے وچ اتنے لوگ بے راہ روی دے شکار آن کہ چور رات نو اعلان کردے ہوندے سی کہ اپنے گھر دے دروازے بند نہ کرنا، سی چوری کرنی تے جڑا بند کر دیندا سی حشر کر دیندے ہاں۔ پھر جدو جرنیل لگا نا حضرت سلمان فارسی، تو پھر جڑے مدائن دے کتے آن وہ چوکیداراں دا کام انہوں نے مطلب چوکیداری انہوں نے کرنی شروع کر دیتی مدائن دی، اور وہ جڑے چور ہاں ایسا کی ہویا کہ وہ جناب مجاہد بن گیا حضرت سلمان فارسی دے، کیونکہ حکمران بہادر آ، حکمران ایماندار آ، اس وجہ تو جانوار دا حیا کر دیا۔ اچھا جناب آخر پھر واہ واہ کیا بات، شوکت بھٹی صاحب تھوڑی کیا بات ہے، بھائی جان کیا بات، تھوڑی کیا بات ہے، اللہ پاک تھانوں ہمیشہ سلامت رکھے۔ جناب محمد علی بھائی جو آپ نے شعور کی بات کی ہے نا، عمران خان صاحب نے پاکستان کی قوم کو 3 سال شعور دیا ہے، اگر استاد شاگرد کو ایک لفظ بھی سکھا دیتا ہے تو وہ کام آتا ہے، لیکن اس کو قوم نے جو ہے نا سوچ دیا، اس نے جو 3.5 سال عوام کو شعور دیا نا، عوام نے اس کے شعور کا حق ادا نہیں کیا۔ 2 فریقاں لڑ پون، تو تے میں لڑ پویے، ہر بندہ آدھے فیور دی گل کردا ہے، دوسرے دی فیور دی گل کوئی نہیں کردا، اس گل دے تا 2 بندے لڑدے ہیں، دوواں کو تسی گل علیحدہ علیحدہ سن لینا، ہر بندہ اپنی فیور دی گل کرے گا، تیری فیور دی گل کسی بھی نہیں کرنی۔ میرے نال اگر کوئی مسئلہ ہے، ہر آون والا لیڈر اپنی فیور دی گل کردا ہے، ٹھیک ہے، اپنی فیور دی گل کردا ہے، جڑے کہ عمران خان نو فالو کردے نے وہ عمران خان دی گل پہ کردے نے، جڑے دوسری پارٹی نو اچھا تسی ایک گل دسو، حق تے باطل دی جنگ ہمیشہ تو ہے، جڑے باطل دے نال کھڑے ہوندے نے وہ حق دے ترانے نہیں گاؤندے، وہ باطل دے ہی گاؤندے نے، اگر انہوں پتہ چل جائے نا کہ حق والی پارٹی سچی ہے تو پھر باطل نال کیوں ہونے، حق نال کیوں نہیں شامل ہو گئے۔ اس واسطے عوام نو جڑا شعور دیون دی کوشش کی گئی ہے نا، یہ عوام اس قابل نہیں ہے، انہوں شعور بھی دیتا جاوے، جو انہوں دے بنندا ہے انہوں وہی کچھ دیتا جاوے، جڑے لے رہے ہیں یہ بڑی خوش مطمئن ہے قوم، شعور والا نہیں، شعور والا بندہ جڑا آیا بچے گا نہیں، بچن گے وہ ہاں جی کھرے نے جیڑے بچن گے وہ کھرے نے جیڑے مرن گے وہ ڈرے نے جیڑے،
اس نے جو اچھا جناب حاجی صاحب تھوڑا بھی اپنا شکریہ تسی تتلیاں بھیج رہے ہو حاجی صاحب تھوڑے نال ایک گل کرنا چاہ رہے ہیں اور پکی گل ہے سر میں تھوڑے نال کرنا چاہ رہے ہیں اگلے نو وجہ کھڑکا لینا یہ ضروری ہے لیکن جب پتہ چل جائے تو پکا ہے پھر اس پہ اعتبار کرنا بھی ضروری ہے جی سانو ہر فیری ایک عجیب چورن ویچیا جاتا سارے نال اج تکر مسلمان واسطے نا آخرت دا کسی نے بھی گل کسی لیڈر نے بھی نہیں کی جی اگر کوئی اس طریقے کا لیڈر آ جاتا ہے تو جناب وہ سلاخن مگر بند کر دیتے جاتے ہیں یا دار تے چڑھا دیتے جاتے جہد نال لگ جاؤ تو دلو بجانو لگ جاؤ گھاٹا منافع پھر منافع دے بھائی وال بنو تو گھاٹے دے بھائی وال نہ بنو انج نہیں ہوتا لگو تو پھر دلو بجانو لگ جاؤ نہ لگو تو چٹا لگا جواب چنگا جی جی شیبم صاحب اس وقت ایران کی طرف سے میزائل اور ڈرون حملوں کی خبریں ہیں اور اسرائیل بھی جوابی حملے کر رہا ہے اس وجہ سے مشرق وسطی میں جنگ کا خطرہ بڑھ گیا جنگ جناب جنگ ہی ہے جناب مسلمان بیٹھے کی کر دے جنگ ختم ہو سکتی سی بہت جلد ختم ہو سکتی سی اگر مسلمان تھوڑا جہا اپنی غیرت ایمانی دے وچ جھانک کر تھوڑی جی کوشش کرتے تو یہ جنگ اتنی مشکل نہیں ہے کیونکہ کفار دے وچ ایمان نہیں ہے تو موت تو ڈردے نے اور مسلمانوں نو موت شہادت دا درجہ ہے اور شہید دا کوئی بغیر حساب و کتاب وہ زندگی مل جانی ہے جاودانی زندگی ہمیشہ دی آسائش والی زندگی دنیا کی آسائش کھ بھی نہیں ہے وہ جی آخرت دی جڑے انعام نے وہ بہت بڑے انعام نے وہ مل جانے ہیں لیکن جناب آخر نے سانو پہلے دکھائی جائے جنت ہاں جی انج نہیں ہوتا پوری قوم نو پورے مسلمانوں نو ایک پیج پہ آ جانا چاہیے سی اور ایران نو فرقے دی نظر نال نہ ویکھیا جاندہ فرقے واریت نو بلا طاق رکھ کے مسلمان واحد ہو جاندے ایک مٹھ دی طرح ہو جاندے جی قوم بکھری پئی ہے ایک ہو جاندی کافر تے تسی ویکھ لینا سی بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آخر ہوندے سی کہ اے میدان وچ آنا پینا ہے جی میدان وچ آنا پینا اس سچی گل کیتی سی کہ کفار اگر مسلمان یکجا ہو کے للکار مارے تو کفار جناب اکھڑ جاوے پیراں تو لیکن سانو بللر مرغیاں کی طرح ایک ایک کر کے ذبح کیتا جا رہا ہے ایک ایک ذبح ہو رہے ہیں اللہ کریم مسلمانوں دی خیر فرماوے مسلمانوں دے مال دی خیر فرماوے جان دی خیر فرماوے مسلمانوں اللہ پاک استقامت عطا کرے مسلمانوں اسی جناب مسلمان اسی ہو کے ذریعے ہو رہے ہیں صاحب کتاب عاشق صادق لوکاں تائیں ملدے پیار دے رستے منزل تائیں لے جاندے نے سیدھے پیار دے رستے کبھی پیار محبت اپنے آپ نال اپنی قوم نال کر کے ویکھتے ایران دا یہ حال نہ لیڈر کے حوالے نال دو چار شعر پڑھیے اور اس کے بعد میں تھوڑے کوئی اجازت لینا ہوں میرا قائد ایک انوکھا باغ لا کے ٹر گیا میرا قائد ایک انوکھا باغ لا کے ٹر گیا باغ وچ دنیا تو وکھرا گھر بنا کے ٹر گیا اور میرا قائد عقل دانش دا پتلا سی کوئی وہ قبیلے نو بھرم دے گر سکھا کے ٹر گیا وہ قبیلے نو بھرم دے گر سکھا کے ٹر گیا میرا قائد میری نسلاں دی آزادی لئی میرا قائد میری نسلاں دی آزادی لئی جہد وچ اپنی حیاتی کھپا کے ٹر گیا میرا قائد راٹ سی اچا ارادے دا کوئی اپنی عظمت ویریاں کو منوا کے ٹر گیا میرا قائد کر گیا حیران شاطر وقت نو او سروں اپنی تلی تے جما کے ٹر گیا میرا قائد ساڈی خاطر عمر ساری جا گیا میرا قائد ساڈی خاطر عمر ساری جا گیا ستی ہوئی قوم نو آخر جگا کے ٹر گیا اور میرا قائد اس تو ود ہور
ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ। ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਾਇਦ ਛੱਡ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ। ਰਹਿਬਰੀ ਦੀ ਲਾਜ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਰਹਿਬਰੀ ਦੀ ਲਾਜ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਫਤਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ। ਨਾਮ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਦੀ ਫਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸਲਾਮ। ਮਕਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਥਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਾਇਦ ਸ਼ੌਕ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਬੇਪਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚ ਰੱਖੇ, ਦਿਨ ਦੋਗੁਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਬਸਦੇ ਜਿਸਤੇ ਰਹੋ ਔਰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦਾਰੂ, ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ अपना किबला दुरुस्त करो। बस बड़ी सबाक पर मोहम्मद अली भाई जो आप शोर की बात कर रहे हैं ना, अगर अभी आप इस दौर में 5 साल के बच्चे को भी पूछेंगे ना तो वो भी आपको सच बता रहे हैं। कौन सच्चा और कौन सच का सारे पता है। सच का सारे पता है। एक इमरान खान का बड़ा तरीकी जुमला है कि खौफ के बुत तोड़ो। अगर खौफ के बुत टूटे होंगे ना तो इतना शऊर काफी सी। असी बुत नहीं तोड़े, शऊर के बुत असी तोड़ नहीं सके, तो अपना खौफ के बुत नहीं असी तोड़ सके, फिर कौमां इंज नहीं बनदी होंदियां। बुजदिल जिहड़ी है ना, बुजदिल दी यारी नालों जनाब दलेर दी दुश्मनी चंगी। बुजदिल दी यारी नालों बुजदिल कौम। मैं हो सकता है कि कोई ज्यादा बोल गया हो, लेकिन मैं जी आखांगा कि अमन वाली नस्ल की देख जा रहे हो। अमन वाली नस्ल को गुलामी सिखा के जाना चाह रहे हो, खुद मुख्तारी नहीं सिखाना चाह रहे हो। अमन वाली नस्ल के बारे सोचो। असी अपनी अद्धी जिंदगी भोग ली तालिब, बाकी अद्धी बाकी है। जिंदगी असी भोग ली, भावें मसा मसाई जिमें भोगनी पई। आमन वाली नस्ल वास्ते की छड्या तुसीं, की कीता आमन वाली नस्ल वास्ते। लीडर भुख फितरे दूर नहीं करते होंगे, लीडर नजरिया देंदे ने। इसी वजह से पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मशरक वस्ता की सूरत हाल पर लगी हुई हैं और सब लोग दुआ कर रहे हैं कि हालात किवें हो, मजीद खराब किवें होने। हालात तो खराब हो चुके हैं। फलस्तीन गया जो ईरान जाना तो तुसी अपना बांडा बिस्तरा तुसी बन लो, फिर वारी थोड़ी है। दसिया तो है भी बलैलर मुर्गियों की तरह एक एक करके जिवा करना उन्होंने। हाँ जी, जियो पे सियासतों के अंबरां के तारे हो, लालचां के मारे हो। हाँ जी, जियो पे सियासतों के अंबरां के तारे हो, लालचां के मारे हो। डाडा इत्थे माड़े कोल रोटी खुंदा पिया है, ये की होंदा पिया। ज़ारदार बनया कसाई हथी छुरा है, होया बड़ा बुरा है। कौम नू बलैलरां दे वांग घुंदा पिया है, ये की होंदा पिया है। कौम नू बलैलरां दे वांग घुंदा पिया है, ये की होंदा पिया है। मुल्ला ने 2 घुट पीती तो की हो गया, कोई गां कुत्ते चढ़ गई। कारी भी तो कुड़ियां दे पीछे धोंदा पिया है, ये की होंदा पिया है। और ज़ारदार बनया कसाई हथी छुरा है, होया बड़ा बुरा है। कौम नू बलैलरां दे वांग घुंदा पिया है, ये की होंदा पिया है। जनाब इत्थे जनाब सारा कुछ जिथे जितना कोई तगड़ा है ना, एक सरकारी मुलाजिम जिहड़ा अपनी तनख्वाह लै रहा है उस तो इजाफी कमावन के चक्कर च वो जो इजाफी कमा रहे हैं चाह पानी के नाम तो वो हराम खा रहा है। जो अंदर हराम का लुकमा जाना है ना, वो लुको फिर ईमान की तवक्को ना रखो, तन हराम से ला दिता गया। सूरत हाल इस तरह जारी रही तो खदशा है कि ये तनाज़ा मजीद बड़े पैमाने की खाना जंगी हो जानी।
واہ جی واہ، خانہ جنگی ہو جانی جناب، ٹھیک آخر پہ ہو جناب، عالمی جنگ دے وچ کہ جناب کنورٹ ہو جانا ہے اس طریقے کا معاملہ، اللہ کریم اس میں حفاظت دے رکھے، ایران دی مدد فرمائے، اج اس وقت تے مسلمان ایران دے نال کھڑے ہو جاؤ، نہیں تو کل تھوڑی واری آ جانی جی، اج ایران دے کنڈ دکھا کے مرنا ہے، سینے تے گولی جلنا اندے نال ہزار گنا بہتر ہے جی کنڈ تے گولی چلنی، بہادر بنو، ایران دی خاطر دعاواں بھی کرو، اگر کچھ کر سکتے ہو ایران دی خاطر تو ضرور کرو، میری اگر براڈ کوئی اقتدار والا کوئی تگڑے بندے یعنی کہ ویخ رہے ہیں تسی بھی مرنا ہے، میں بھی مرنا ہے، دنیا تے بیٹھا کوئی بھی نہیں رہا رہنا صرف میرے رب دا نام تے جناب بزدلی دا مظاہرہ نہ کرو، تگڑے ہو پیراں تے زور دیو جناب، ایران دے نال کھڑے ہو جاؤ تاکہ کل تسی محفوظ، جتنا ظلم دے خلاف دیر نہ نکلو گے اتنی قربانیاں دینیاں پین گی۔ فقط بڑی حضرت سب لوگ جانتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو امریکن نے سب بالکل جی اسی طریقے ہے جی ٹھیک امریکن نے مروایا، قذافی کو مروایا، اسی کے بعد اب عمران خان کی باری، عمران خان نے کچھ بھی نہیں ہوئے گا کہ تسی آخ دے ٹھیک پے ہو کہ سارے جڑے بہادر لیڈر ہیں نا ان کا حشر امریکہ نے ہی کروایا جی۔ محمد علی بھائی جو آپ نے مثال سنائی کہ بالکل فٹ سنائی، جو محمد علی بھائی جو آپ نے مثال سنائی بالکل فٹ سنائی ہے، اسی لیے عالمی طاقتیں بھی اس معاملے کو روکنے اور کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہی، کہڑی عالمی طاقتوں کی گل کر دے ہو ہیں جی شعیب صاحب، کہڑی عالمی طاقت؟ امریکہ، امریکہ کی امریکہ کے سربراہ اقوام متحدہ دے وچ سربراہ کون ہے؟ امریکہ سپر پاور ہے جی، جدو خود ہی جناب سارا کچھ کر رہا ہے کون آئے گا چوہے دے گل اپنا بلی دے گل ٹنگی بننے واسطے؟ ہاں جی، اتنی مسلمان بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے، جنگ مکائی جا سکتی، چھیتی مک سکتی جنگ، کیونکہ کفار اتنے چر دلیر جتنے چر وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جب انہوں نے قتل عام ہونا شروع ہونا ہے ادو کمزور ہونے پی جانا جی، لیکن انج نہیں ہونا، جس طریقے خمن آئی نے غیرت کا مظاہرہ کیا سارے لیڈروں کرنا پینا ہے، ورنہ اگلی واری تھوڑی ہے، یا چپ کر کے پھر دے دیو انہوں نے ملک انہوں کو کرو حکومت، پھر اس طریقے غدار پیدا ہون جنہوں غدار آخر جڑے ہوں ہیرو سی، جس طریقے پنجاب دے وچ ہیرو ہوئے وہ لوگ پھر بغاوت کرن گے، تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی۔ اس لیے عالمی طاقتیں بھی اچھا کی آخر پہ جناب شوکت بھٹی صاحب فرما رہے ہیں بالکل پاکستان میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا کہ رجیم چینج کی عمران خان کی حکومت گرائی گئی، یہ بات عمران خان کی حکومت گرائی گئی، یہ بات سچ ہے تفسیر بالکل جی گل سچ ہے، اسی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ اس صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر جنگ بڑھی تو اس کے اثرات کئی ممالک پوری دنیا آ جانی جناب، لیکن ایک گل کر سڈیاں دی لڑائی دے وچ ڈڈو پس جاندے ہیں، ہاں جی سنی دے نال چکی دے نال سنی ساڑی جاندی، ہاں جی اس واسطے نا میرے پیارے بھائی اللہ کریم مسلمانوں دی حفاظت فرماوے، سارے حکمرانوں اللہ پاک اتنی توفیق عطا فرماوے تاکہ وہ کوئی کردار ادا کر سکیں، جیسی عوام ویسے حکمران، ایک مکالمہ بنے ہوا ہے، جیسی عوام ویسے حکمران، ایک مکالمہ بنے ہوا ہے، ہاں جی جیسی عوام ویسے حکمران، ایک مکالمہ، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اگر حکمرانہ رنگی عوام ہو جاوے ہاں جی پھر عمران خان ورگے، تھوڑے ورگے، میرے ورگے، بھٹو ورگے بچ کچھ چند لوگ ایسے ہیں وہ کتوں آ گئے وہ بھی تو ایسے حکمران چلے بابا خادم حسین رضوی ورگے جی، لوگ کتنے چلے گئے، وہ کدھر سی جو حکمران وہ جو عوام کیوں نہیں ہوئی؟ میں دس کے بیٹھا ہوں لیڈر ایک نا شعور دینا ہے، روزی روٹی تو اللہ ہی دینا ہے اور سانو شعور چاہیے ہی نہیں،
اسی ایک بڑی ہی ایک بزدل قوم ہے. اللہ کرے حالات مزید خراب نہ ہو. اللہ کرے حالات مزید خراب نہ ہو. یہ مزید حالات خراب ہوندے نے نا پاکستان جڑے بزدل نے انہوں موت کی دیکھنے نے بھی وہ پھر شہادت دا سارے میں یاد آ جانا کیونکہ پھر بوئے تے آ جانی پھر تو کرنا ہی پینا. مدری بھائی میرا پہلا اور لاسٹ ایک مطالبہ ہے اگر آپ دنیا میں امن لانا ہے تو اس راؤ علیم امریکہ کو دونوں کو لگام ڈالنی چاہیے. ویری گڈ صحیح آخر کرنا چاہیے اگر دنیا دے وچ چاہتے پے ہو کہ اتنے ہو جاوے. یار ایک بادشاہ بندہ ہے بڑی مسند سے بیٹھا ہے وہ اکلے کو نہیں بھی ہو سکتا. اللہ نے اگر انہوں یہ دے دیتی مسند دے دیتی تو صحیح طریقے سے استعمال کرو. اکلے کول تو نہیں نا وہ بھی انسان ہے ایک غریب آدمی بھی انسان ہے. جن لوگوں سے امریکہ کے سفیر ملے تھے پاکستان میں وہی لوگ عمران خان کی حکومت سے الگ ہوئے تھے اور حکومت گری تھی. بالکل ایویں گل بس میں اتنا ہی کہوں گا آخر دے وچ کہ اللہ کریم بہت سے ممالک بھی اب شعیب صاحب آخر پہ بہت سے ممالک بھی اب اس معاملے پر بیانات دے رہے ہیں اور کشیدگی کم کرنے کی بات کر رہے ہیں. کشیدگی کم ہو بھی جائے تو جڑے مرے نے جڑے وہ جڑے بم دھماکیاں میں لگے گیا اتنا نقصان کرایا. جنگاں دا حل انت صلح ہی ہے جی لیکن صلح بھی تو پھر اتنا کچھ مرا کے بھی صلح حق ہونے چلی جائے انج تو نہیں ہوتا. انج نہیں ہوتا. اللہ کرے تو صلح بھی ہوے مسلمانوں واسطے خیر بھی ہوے صلح دے وچ کہ اج صلح ہو جائے صبح پھر جنگ دا ماحول بن جائے تو پھر صلح تو نہ ہوئی. صلح ہوے تو پھر پکی پکی ہوگی. جی اللہ کریم ساری جان دا ایمان دا بھلا کرے. اپنا دیر کا خیال رکھنا دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ براد روزانہ ان شاء اللہ تعالی رات میں میں لائک پر خدمت حاضر ہویا کروں گا. خیال ٹی وی یوٹیوب چینل وزٹ کر لینا تو اپنا چینل ہے. شوکت بڑی صاحب کا شکر گزار ہوں تسی وزٹ فرمائندے ہو تے باقی لوگ جڑے وزٹ نہیں فرما رہے ہیں گزارش ہے ضرور وزٹ کرو. میں پنجابی وسیل تے براد لے کے آ رہا ہوں اس کے ضرور ان شاء اللہ دیکھو گے انجوائے کرو گے. کل کسی نئی گل بات دے نال ان شاء اللہ اپنا ڈیر کا خیال رکھنا. لے یار حوالے رب دے میرے 4 دنوں دے اس عید مبارک کو جس دن پھر ملیں گے میں موبائل چارج کر کے اس کے بعد پھر خیال ٹی وی واسطے لاہور تیار ہیں. جگت جو ملتے ہیں اگلی پاکستان زندہ باد مسلمان زندہ باد میرے دوست میرے شباز زندہ باد.